ato aketesia no ne ma emu kwame ade ni mboate ne kwa ho no mo ade esi ye bia no woto ye nkra enkoda duonu a na wotwe ne na kakra ne wom kokoto nsuom ewo apam beach mu ma wi ekire ni padum ye sampanyifo yi wom no ena no de nkoda ne nyina to adaka mu a wosie na ma me ha wakum sene wakọ ho no mo ade nkranhye sembi atudwa afokubo ayade afiri tetentere na breso ho no mo na so anim sanke da ye koye nim die fo atade ma me nhye bi fa acha ma me nhye bi fa mpabo ma me nhye bi nki agyan na so sa setere ebi da so ho no mo aketesia bia kwakwafa no yonko ka wahye amasisi aka wana kanensa de niam keka kwa no de so mo anya akora ketwa amfa na nkwanko yi apaya aketesia no ebefiri mu covid-19 yade ne yagusu aginam etetankwanche heye empanyifo bomane bi na wachose ni pensia na awudi akadada no ho a sebre won mo mafiri mu na kwakogina hansia aduokono baako ewukọ achimdochi no awakwa bibrem mansi ni mu a papa wadi mfie aduana baako sabra meka sei galamsi amna wakwakotom bogo so na rewusem bi asie akoda brantie bi kura ya wanya mfihia ne dunkuno na woti motorbike so eba besene wodru bogo so lorry station wonu mu ano cement truck bi a ebesene twam wo kwakoyi afa ho ade na to na kwahye ka na se ma sebre na koma nyina abeto abonten afufro bi eka ho ane ye de beso mo sapram to beka se bo ye ka mo sakase bo ye de ebramu vitamin kana so yasene a yetumi e de ebramu vitamin ka ya no di a ye de yankasa ye so ya beans no ane ye de agye ebi so wo ho no ma ye de Ghana kwadu ne ye de agye ede papa emuso edu enti vitamin kano ye bone samra ne se eyaduane ankasa yoma hudo bebrenu a enti mofra no epe obi a enya ne taste wom your vitamin soya milk choco champ and afi vitamin banana strawberry energy ni nyina ewodwa so eya no dia omega 3 and afi fatty acid ahyemu ma se be potassium calcium vitamins ewom enti akoda bia wonyini yakora won pedidie no bomade so benya vitamin akana duane ho wo bedi di kama ede amawo hepa plus heba mixture ensu krai mu koda no didi kama no na wo se wo mo yade enso de yetu ase free wode ma wo mo hepa plus eyadura ya sheda aye ede abadwa so pani enum anafe abofra so betumi anum sanse malaria ene eye etiride ade se de edokoro ye ene fever ne ade ade no ehaye pa wo hia pavi ene plasmox no so betumi anunum bi enuami esa nyina ewodwa so 0549297463 agoyo na yekanfo diama na agoyo se enkantra shankafo se ene wudu baby agoyo fuesti binade du djuma eye fango papa ya eboa pa ema wo engine gina so kotwen bi ya mem dan de nyina otimi se wo car no dede bi afiri mu ema wo engine no nya hoden adorofo no mpese mo car no enya hoden nya homeka ebo adwuma wutimi ye sales papa edema wo car ona no eye sagwayo super SP 95 bi ena wo hia petrol papa ya ebeboa wo eno no wo kokonongo a awusuafo ye wo ho agogo hwedie mafidwa se dwaben oboa se ye ho adanse so kwa anwen kwanta pachi number 1 number 2 eno achi kura makro tano sofa de medoma swame a ehe kura po na gwayo ye nie baabi bia ya gie adwa ye abusuafo enei wo shankani bia wo bowura ho no mu a wonsa ebetumi aka bi akenkanfo ayame afihima ama afriye mene akosua eje wakode afekase bono entremu eni anyaba ema ene yete ho empentenkwa adechie bia animu asem enti ye kwakoda ne ye de ho ahye Nyankopon sase wo ma de panchie wo make register na presence no wo ma yenso ye di enka ho awrahosem bia si e wo fade eno e wo kwabri isabato mpesua so asante bantam haya me ankasa me die mu ni nya ne sabrantie bia friend sagema one ne kanchima enete na nansenta wantawa kakra bia bebeba eme yenhida hu de ekoso mote hon manase wo mo ejai aketese ne kuta mobile phone for fragment se da bi bema na atoma no sa bema no oto phone no ene pese otete wo muntam ama sisi ana aketese ane na kro ne na asem na duadua mu amu aboni feru amanes a oba me na ote se bidwa na dwudam de hu twitwi kakra be he no oba no otwe ne tu dwane no otwe ne tu dwane ni nyina akwa ya nsam esan se empena twa ne awade se enafri mu a eya na akwa se mark ni 0 emema ne de jai wo de kame o mana bibi yayi wo mu enu hu abufuo ama abrantie na kwakotwaja e de ato aketesia no ene ne ma emu na nakokoto e na ekọ efia omutimu moma yentie enkra wode emaye ana mseto ditani tiam se moma yimi o na ajema efia bibia gu foma pamante ni dibi kanti ya so na boy na die gate ya
ọkọ ye ko no ata lo ko first gate no nti nfa me nsa ne timi yi omu na akoda wash Aventure there muti se ni so from tam nkono na first gate no a mu benya kwan pladia ko no asa lock o wa lo ko first gate no nti me kunu kwa ne be first gate no nti wo ko na mte ma no ma me enyi modam o nsa na ni kura so wo he chi nti yi na tete jana ye kesi a ye nti me anya tanka ho ebra munya akwanwura mu no o ma no mse na no mu che edem no na ne baba ya no so na ho nyina ahye na ma me no so na ho so ahye na ye de o mu nyina gu ka mu ko tafo to mu do tafo na ye bo mo chi se emergency okay bi se abofra ba kwa ndi ata ono so de was free mu ono say na nti ma me mu nya ye gufo mo de so fi na sister na me musa adwumayi ho asem kakra mo ni tuna ha no ahye baba ne di ka beje da no so no nko a be loda ni mu nti ya ka na obeka nti ku ka ye se ana mo da mo beje da ada na mo nka no kure wo ku na wo se wu ni ku no ka sa na so bi ni ku de rent ni mpam ha nti no ko to phone no ana o se wo ne na nti bia o se phone be ma na ye de ato phone na ma no nti sa na o mi se wa fa no ho adwen ha ni fa wa got your dine. We are singing room, we sing room. Not toilet and bath kitchen. I suspect. Abusuafo akwame edeni mboate ene efiewura mama Esther ena ekasa ye no a wo hwehwe mu de esi ye na kete esia no ene ne mamyenu ene da baako eye bema ene baako nso ye oba bema ne de ekra na wa hwedwere be se de efiewura kan ye no emomu de ade ene sesa no na agyeman no se bo di sansafo ni wie ye no na wo bi nim de eha no wono anso kwa ye no se petro se ade anko de baba hye wo mu nyina ku wo mu no wono anso de bi gu no ho pagya eto no ho emu ema no so sabre kaso da ya sabia wa hyehye pa ne na ho ahyehye de mu ode no no ni kuro ne de amochi ne bemia e de amana busuafo video no eda ye YouTube no eso enti ma mo hwa ye live no mo bon se video no etwaguo Facebook no so aha we de free ya mama amokane ye wo ko Facebook no eso a wone ne ba no eda empa ba ko so agyeman na da so yi ane na ho nyina ahyehye ne se ma me ne ba ba ko aketesia ne ba ba ko ba ma ne de abusua wantumi ane ne enkwa wahye se dwerebe na arahosem a efri fade kwabri East about one person so ena no pay eba eno no akwa no Jimmy fa Jimmy flat we say Jimmy bi wo ho a ye wo Jimmy standing no ya na nyansa kakra batabata ho ba we de ne Jimmy flat or the farm flat we de ne flat because she my young come fanchire mema sa same way ampofo kasa same way wo radio so say empna twe a ye twe no ye nyemu investment me se me ne wo twempna e ka me se me ntos ade we ncha wa meto a chew e ka me sa na minim se mi firi makomam me dia ye papa na mom enkame now for se me mame ya etina bi ena ye de nsem bebre ba ebi nie ese na tio enka meni ampofo nya adwen ba bi e fe ba bi so ne ya adwen no nye investment ya twempna enye investment tie ene so we invest here sika na she that's it aha sana na wo so we invest here sika no ashe enti so we ye bema opa na wo ma no ompa o nware no don't give aha say no so epa no no da that's it I am penatwe okay enti opa e na wo ma no ompa don't give go your way che tobo say nipa ne ma obi sika is different from oye japade ama no obi ni obi twempna na nse one story bi a papa bi a woni ga bi twempna o see dan ma no that's it enti sadie no papa no na nkense sa wo ye empnatwe nya aware say Ghana fo mabuna fa empnatwe to be aware but empnatwe nya aware wa wo fa empnatwe sa aware no wona sa ne oma we nyina no ye no omo fa nto omutirim na 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 wo ye no enye investment enkyere se compose ye be ware enye investment wa hwege wa hyehye o wa entiba ne baba akwa wu ai abeba no na afrim akra no kra kan nine akano o say ya baneji o share Facebook iso a ya baneji nine no and again no so ne na ho ni nyina enko bi nyina ba hye o ka straight up o mu nyina ba hye ade a edi esika nko na betimi atonkwa but you know a man so aba no cheat dodo
omo pe cheat dodo say what the dia today's girls they cheat too much boys they cheat too much so sister ye besan yakofa enka tetede no san kwase asem say ye bia na be say boys ni ku girls no more and ombe kosunsu akum they will continue to kill the girls kosi say ye besan akoyechi ni yakofa enka ne de no san kwase asem say mu na eno an be koso continue to kill say mu be pay anana wo ba be pay me now my promises ahodoa you have to fulfill it. No, I won't give. I don't think that okay. I won't give. I don't know so better. What can? I don't have to fulfill it. Say I have to. Then say what can you do? And penetrate boshe and hold it. So when you your wakuma, some are show but intimate armor. It didn't know much. Kosi say ye besan akoye ohuna kosi a okobone wo fa amane sure ofa asede ne say o investigate akosi abusuam amano wahuna wie no ne yehunu se eye ene mu ma no madane mu ntimo nkofa sei no ade na dane enti kosi say ye besan akoye ti akofa no kosi se mema no besan akoye na wo ba be ma na be pe no nipa ni ba fie enkwante hia na se hia na obi kura wo ho na anu ga bi asem wo de ba ha no tantantan obi twi ne ka ene nipa na betu se ogina wo se dia ba ye agina we no ne wakeka wo ho no afa watena ka mu akwa hwe wo wie ya afa na sebe wo be pro nanim efi ha nanim anto ndo omonya ndai ne na se pro because of nipa na wakokori ni ntia o dako dakro pe o wonim nipa no enti ase abeye very cheap say ene me wo 100 cedis 200 cedis na me wo car me nkasa o the car will talk for me ye hia ne say me pake am I going your way city on kokro obeka say yes you are going my way because of him the nipa ne de wo koye no you don't know enti yentu ye hofo Obia ho kokodimu bi abusiafo ye to so na wotwe na kakra nie na briche kase eboye ewo mayimu enkoda makomako aduonu ye omokwa akodware nsuom ewo apam bichi mu wo bia ho aso chekura koboye wo nsuo ni mu a enkoda ni nyina condemn to grabu wo mu nyina kwaka nsuo ni mu na wo abra sugyarefoɔ kora bo modin koyi bia mu emu makomako dum yensa na otumi yi ya emu ba akokora de wo abra yi na se chese wa prokora ya watete ento ndo musie no danoa na ena enkoda dumienu no waka ye no empanyifo ya mamre ni amane ewo ekwa so a chese omode nkora ni nyina ato adakam na ye nke omanfo ya wo afia etwa muo no ya eno so ofenso enkoda saa wo mokwa kwabo bolo wenu so saa nkohwie gu nsuo mu a ewi akire eno so mpanyifo asie wo mu na sa na akwa ya wo senkrofo wuwu toyin na enne ukwohwe se ne yati bia to nkoda nyina asantene wo mu dada ka mu daka mfita na nkoda damuo yede ntoma asese so na se eyare wo sempa enyagoro na wo ba hema ya wo no ewo apam eye nana ese obotwe ya wotoso miensa wa bra enne nkoda dada ka mu no manfo no sutwa adwadwo won mu twa mu hu hia no mo mankoda babaye no maami kokasa ye ekire ensemse erikire ye ai nananom aye adwene se busumnani mo to wala fa ho nyina isisa ya nananom aye no so no mo koya amandia no mo bie gate no mo ko but say obi betimi afa ho akosa ampa no ho de omo mpene biom ye board de ro se abanya abande beach mo bi ankrofo gu a omo kuta aba ntiam se omo hu ye no ena omo ko fa sa ho no e de course a deep sea ho no e ho pokra omo nko yinamo because e ho no deep ena omo ko ye ya fofi anto ata sai oyene ya abesen yekum awusiofo wei eyoba hema ya wono ewo apam nana eso boche ye wotoso miensa enu achi no ma me ha wakumsen wosoofo sebre wo hwempata ye wonsam so wo bebi sasanka we kura de nkanya mpata na ato nsuom ne yakwa akoye ejinka mami wo kopade ho nsu ni nyina ye nsuo kro ye na se edana bamu a ewo se otu ho na mo na mami koye edisika twitwi de kokoma abusua na sese ne empanyifo hyehyɛ ne nie won mo kyerɛ sɛ nkoda mienu a wonye otididi muo na wo de wo mu anwuo
was out to ranch mu and Korani nyina no obi anya 5,000 Ghana cedis nya beka senka ni sika 50 million and na wo mu so ade hie free mu no abusua no je 10,000 Ghana cedis and kan sika 100 million enti ano nene ma me ha wakumsin wakoya wode koma abusua na ene na yese bibia yesu ni adwadwo nko a wode ma wo mu wie wo patana ni babia empata sansa yara wosam a chese Ghana ni yesu se bi entumi ensibiem na wabra wakasa no wo chesika no sei eno kan no the area last week na ye buy say obia ade beto adaka ene omanpanyi asa amaye bibi kakra sanka enkwa yetumi to enkwanya we so na me ma abusunya biara 10,000 Ghana cedi 10,000 Ghana cedi. Teteno 100 million. Nayama Oman so another 10,000 Ghana cedi. Teteno 100 million. So yama eye emofrana onu nyame echi omonkwa emaye no. Adafo mo me efre ye. Ya nye koma ye nti nkaibo no mesramu. Emofrano so omoti ase no. Oman penyi se yama Abofrebia so aya 5,000 Ghana cedi. That's 50 million. Aya old Ghana cedi. Eti me samo. Ana me famo tamo kakra. Me pese abusuan na baba because I say aya nsawa na ye bo. Eti me bo na abusuan na baba bechi. Me pacho number 1 ye Isaac Efisa. Isaac Efisa. Ah okay, pacho me okay, Miss Ramo, I say member of phone. Ora Kwame Kwansa. Okay, Pachoda Kwame Kwansa. 10,000 Ghana cedi. I was your for way Mammy Hawa Kumsen was so for her pata ye with Samson no. And obobo register no nti funu dan pamu no aye sutwa adwadwo na se register na ekoso 10 Ghana cedi na we de ne 10,000 Ghana cedi se ho asem no mo kan enje se no nkoda makoma kudum yenu no a enaye sie wo mu no abusua ni nyina enya 10,000 saa na nkoda yenu a wo mu de omunye omutidi muo wo mu da so tie ase no nkoda no so abeje 5,000 tie se wo mu de 50 million wo would 100 million nti abusua ne koche na afi no mo hwede etachiri Yes, abusia for ya to akase abono so ade amamo asem die ntina ya asem na asem ne se na me bisa asem de men se summa na e wo se aban eyi sika e de komman kwara we abusia for na yi two fucking boys two no esret ye for a o man wu no wo mo so yensa ma o mu sika for wo ma so odin a wo mo koye we national disaster enu ni free covid buy ne nipa ekumbo mu no mo busuafo ya mo musika se ne ewiase Ghana we no Ghana ho otena se dwen o man we hu a areho o ya ho yetena hwa na asemasi asem si wi a ne yatu hu anamo se wutie ene no amudi nka oba hema ne de no oba hema no a o se asem ni si wie ya no ono mo ya adwen se ye koto fasio edi atwa saa bosom no enim se beya saa bia no ono mo ekopusu mpo ne nkoho na obia ntumi nkofa ho bio enti na yenim saa na ye wo saa dwen no ene e ma saa de ni si ya na hwe mampanyini wabra se beach emu obi nkoho enti saa bra wei enkwala no ma ye dai omabuso enti nka awofo no kra no ye chuo maso afedie ba ne sei na se mo motivate se si ade eso to ade bi so a na se obi betumi ade ono ane tumi akwa ya de kode no wo ya na asem ba ho aba na sa you know one thing mompan no etu sa na mo we mu a wono so kogina anemu yes na nya political mompa awakum se maye any wo mo ama because na nkura du mienu na nya grow obi 100 million na ne wo mo hye edu eye 1 billion
opepepe ba enti 1.2 billion ena ban kwa kotua mi wan so no ya hospital no 1.2 billion now the video be circulating a hospital o she play ho ye emergency mo pesa video ne kwa na mo fa so ma papa no obre nensio nyunu enti omude ade na asi ade no kra ye ma enti 1.2 billion yet me fancy sa baby a what oh there be ya my Ghana mo ya becheche na twene do na se benya ye o se afuomu ho me dodue onya sa video no o se mo nkọ hwe afuomu ho de ekoso yema enipa bi no mo kwan emom didi ye mpanyimfo atemu ankensem fata sawo chesa twene do na si o ti de wa kan wo odidi eni nyina o ebi mo wo ha odidi otwatwa so na wuremu a yenya akwa baako bi wono so bedidi mpanyimfo de na ye nkwase atebie evangelist hwan no ta kwa ndi o ha no abodam aho na ye nkwase atebie but sa kwa we enka onyi atebie ni mfiri mu kakra no on criticize constructively na de no mbaye no so no ya na atemdidi areho ade ekoso oh endisi ya shamra no obi busua na semtona abandi sika bebre no so mu do so mo wuo 100 million ho ntokwa be so nya se wusu ane kwache Yehowa ne afihima Yehowa ne na nsia Yehowa no ne ehwefuo biewo toaso wabreye wonheye bi wabreye eye kasua na kasua Iron City ehwa no na asem bi asimrante kwa mienu omo bo video game na ba kuka wada ho no ba kukotam kawana ede hye sisi akawana ka brand ye nensa ene ye papa bi a wono eye nade ho adwuma ene tumi bo modin a ewai kawano efa abrant ye nensa no epro na asema abrant ye na kawana ye ne dia na beka ne se wono kawano okokwaje wo baabi a ye ade ade aguso enti kawana ehye abrant ye na nensa ne pro no de betumi ama wo mu nyina benya omutiri adidi mu eye se wo benya akora foforo emoja wan ba moja na ye kwa kwotwa na ye de agisa nkofo mienu yi enkwa akwakwa ye ensem bebre meka say abrantie no akawa ne ye ne dia no ehwehwe na damfo no akawa ne hye ne nsa no de akawa ne hye ne nsa no ye ntumi yiye no no so busuafo asuro entuom de no akwakosie kawa wura nso se kawa ne se wanya ankwa no ankwa ya mane no angusu a wono so bewu obenya sam enti aye kompon kuna sam no ayireta ye koye ene kwa mekire a won de asem ni si ye bibia nani etua mu ekwa sai mama yentie na boy no ka wan se na omabu ha ye ba bi wono no omabu ka wan ha ana aka ha ande ejina won ye bobo hu se ye pe wafo bi a obebo aye na omoyi ka wan ma boy sa boy no no say Friday no fast ade chin Saturday ne ko fi ye ba no ma di ka twa half na half no na emia no no ka o tire mu se na down for ne boy no ntinya se boy da form keke no fa em se na down for ne boy ni ntinya se boy ni yitu ho o tire se boy ni yitu ho no di se ne na boy no se ni we fi no no so ja ho no ko o ko nti ono de ko dai ti ade chin no yika wa na yi ta na boy ni chire mu chire ba je si ade yin apa ne se akwala no kura betumi akọ school ese omo pe boy akwala ne den boy se ne be ye dede wo hota be pa prentua ne ade so se dem a ontumi nkọ school omo chire mu ase so ono akata kura baby ono de ondo ba so ne ka wa no obegi di ka wa no kura de mai bi na ebo a omo no yi ma wo ebi e pe aboafo bi akombe boy na yakọ se be ko boy no ne yakọ panichewa naka yo no mo ne boy naka because I say boy no so baby I will do no ono so na yi ne nkwada yi so yes re mo amomo na say boy ne be nkwa akopa ni chewa se wa fa ni kawa die fa ni chewa na jawu ja chena na kora no so tumi akumi omo ko ye ho amamre na se kawa ho bi ase ne boy na ho betu ya no wotia sita no de akora no ko mo mu yi kawa na friend se omo cruise aba ho so omo be jo mo kawa akoya tempa akola ne de minim be dia wo sisi ebusuafo eno no abamu a wadi fie edunkuno ka wana ka nensa ema sisi ano ka wawrehwe na de ne ka wa sanse ka wa no wono wode ye na ade
wanya kawa no a ensusanso wo ho update kawa no yi omayi good na ekwan a ye fa so yi kawa no very marvelous malam bi na atumi yi kawa no blacksmith ni twa afa no efa no aka no malam ne beyi blacksmith ni twa ye no na kawa na se wura ne nsanim enti ewuram aka ensani dombe no boba hwe ye be ye teachings bi I will do these teachings kawa means obi adwuma momfa ncheme kawa egugu nkwa nchen na nipa tɔhyɛ muntie kawa unsese wutwam ewodwam a ubehu na kawa gu hɔ ebi yɛ akakraka ebi yɛ nketoa obi tumi kɔhwehwem ɔsimiyi na me de akɔhoro ho na ebi a mama mi kunu de ahyɛ me ana bibi kawa egu nkwa nkyɛn a yɛ bɔ ne donkomi sɛ meme kana obetia me ntobi nhyɛda 1 2 kawa eni nyina soɔ na hyɛ nipa muntie ne ye for life kawa eni nyina soɔ na hyɛ nipa obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa obi wɔ hɔ ɔyɛ bɛrima ɔno atumi kɔ store no akɔtɔ kaa no ɔno ade ahyɛ saa kawa no eni nyina bibi a wɔde kawa bɛhyɛ ebia kyerɛ bibi a wɔde kawa bɛhyɛ asɔfoɔ ɔnom kɔ nteteɛ wie na yɛ hyɛ wɔ ne asɔfoɔ a ebi etumi maka ye de hyew eye abusa ho se die nti ene yema saa ka no se bema ebe ware ba a kristofo binom ebinom nye wonum nyina ebi de kawa eye nso no edi nti ne de kawa hye saa de na no bema peso o hye oba abo otumi de ka enti ade nti na wo koto ka ne se mia me de hye me ho ye be teaching kawa mu nsema ho eye very risky sa ekwanchen ka wai ho ye hidonyina abaya bi ofiri donyina ene oba akumase roman hair lase ye ho ene obeto sa ka wani bi sa time ne e wo fida dam on the sa ka ne shey edru time opeso yi no ye wantumi anyi it took the intervention of a certain man of God say obom payema ni wie no oka asam mfa ne nkoji energy for to me yi ka no in the meanwhile no amadi akokɔ some facilities a oh my ya wo mutumi ni o ye twa ne nsa no totwene ne necessary chisen ye twa twene enti enemre ye mabunu generation we na eba no minim I'm not all knowing say akwala ketwa e ka asema kyerɛ me a minya abotre ti akwala no enemre mabunu they don't listen more but they talk more they talk more but I will advise you me na na be ma kwadwobrinya o se Krobea so obetumi edi nim e wo de awu ye bia mu a talk less listen more makane brofo o se kasaketu bi na emom tie dodo o de amunwie dakoye be say education do them this education we ba munyina mba betre studio hati pa very nice education yeah semu ebre no kraso yempeje enti kawa no kwan o mo fa so yi ye no ye be kire mo very strange very strange and asane ye ka ne ye boy ne nsa no eno nso ehu pa but nipa na wo yi ka no e the conditions atoso se boy na busua ama me ya efiri ne nkosi fiada boy ne bewu wow na obi kawa na wie no obi kawa yemfa nhye na kawa che ni asomade de se ye mo ho mokwa yemfa nhye hwe enipadua ho enioma binom wo nipadua ho a ebeye sunsum beka ye ho die enti no obi wu mo pese kasa mo die enti no obi wu a se bia ye kosie na die enti na ya ye de na ya natade ye busa se natade ben pa no tiase no ope it has become part and parcel of him enti abeye sunsum kanipa ne ho enti one obi atade mensre mo ho mokwada asomade dross ya yehye toma yehye me mo ho mokwada ewure bi kokoye bi okosre toma okwa ne boyfriend ho okwa ne boyfriend ho na girl ne toma no ye ne fe enti girl ne mfama no girl ne se da bi
sa particular tomana ya who said that masrene de me de ma wenye ye ohema ga ni wura bathroom ga ni wardrobe unse ma ya omo baby o mi hange sa ne oma no na ga na yi sa particular tomano no de ahye ne hokọ na wura ne hye ye da na sene no okoda ne boy ho baaye no edura na dwemu ntumi na ohunu ne se na setomano adane abo wo ne gu na sene kosi se obebusa again no se chale okọ baafo no mi yi utoma no ozi wey wakume se na ewura no ono ye na de a wo de pe be ma se ma no bebre na ye for girls for boys omo de pes kafo omo de pes kafo omo nsem obie omo yusu cars akese enti se sa girl no de ka wani gu na sene no obegina hot target wo akosua se wokunu nana gamba boy nana ya Krobea meti hey so okuro ni miye na ma begina nkwan me de me ka drive ya pie na se abaya we na toman gu na sena obegina ho pe jinyame minya hu ya se nyame e na ebia otimi mu a attention ne be twia ma no enti ene we ye hwan so a me mfa nyentokwa vampire here deliverance ada ye be yes na no ma we ho topic we fidie we is no ebe twinsem bebre di aba me de sofu bi sofu na sua de ewo nyame mu o ya o tre me sam kawa bi enti sa kawa no me hu se wo hye bi ante ebi ehu kra enti me se me hu na wo hye kawa first ne se me hwe kawa ni ye sai na kawa ne tie symbol ben kawa no efri hen me nya hu na me nim ba bi a wo firi a wo ba ba de nipa ni mo nipa ne hye sa kawa no na wakokoto na se na nipa ne de nensa ato ne so hwe ensa sa ne oma we nyina no eye big adisua se yakase ye yi hu nsem opia ade nsem beba chale dakro we will do it eya amon kai me mi wura fikura amon kai ye be kai wo pa we will do it kawan de ehia pa efiada o efiada ye boja ye he boy ne kwapem fiada se wanwu a efiada meni ye si yama de ti abewu asem o ona ma na wo dwendwe ntimi bewu na busu betu hu ana mo enra me hu covid vaccine no se countries ni bia suspend na ada ye bewu ye de ye wo ye bebe bi ma suspend but where vaccine we e ma ni nya issue so e ma ni bebre white o de pua emani bebre Ghana had yana na se kwesi broni ye wo ha ya emani bebre nya white Australia ye ne wo ye wo obie ense obi de cloth obi mo je cloth na da yare sabia ne ade e na no obi frɛ me osana na me de me yi mfrɛ madodo ana no mo bisa kana me mane ba kwasi afina ye wo yi fina msi da bibia me senko tis the symptoms na nya wo bi no mo so ye wa pan ye neta ye ta kokunkum ye nso no mo na na do takum na so no sa wo bia wa betakum na busuafo ni na okay I'm sorry abusuafo ye fra me afihima ama afiye mene akosia ejiwa kwade na na to so ya mamumu ne yo yankopon ya adum efiada me pe nipa no hwehwe no se minya no a ono ne ho ne pe den sango fonde jayo ye nya wo mo 11 but minya frɛ no obeba na mutia mu be dwiri mo hwɛ ya de ne ya hyebi unim sɛ nipa utumi hye ka honhom bitumi possess wo fam nokre utumi hye ka enti ye wo ensori binom a omo hye ka eye abusa omo sɛ ye die ntia obi ware pa on hye ka ebinom di chain ena ye ebinom di chain eye ahyenso de enom ne de ena ebi a oma bakase ebi a oma bakase minim de ne de minim aso de ye mfa nhye wo mo omo apia ena omo ahye wo mo but sɛ ne wo gidi ya wo kwa asɔre do sɛ wo pia nso so de SDA sofo bia ne wo de ka wa be hye wo asɔre enso omo pia wo mo hye sakra we samo ka ho adane okay arofo yadama say adesua ne adekire dwumadie no na wotie aha eye Otech 102.9 FM so woko Facebook ne so a hwehwe ye wo ho ye stream show ne live na mo mesra wo say eya ahye
ma wunianum nya bi nhwe ma wonu nya bintie na dwumadie yi mese ye de suade afei ye de kire yen ho nso ade montwe me mesrɛ mo me basisia jingo oh dear na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du for antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma kwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Fredimens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusunya num ebutinye immune system abusumi pinyi obia enyare de ti ase emedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa ade me hu obi oyade a wo pa bibiduru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Foku ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no diabetes ulcer koko se ni hu ato no afri ye na betem Dr. Foku wo be ko nam na bisa me abusiafo Dr. Foku wa bene obi agina tum obi aso yade obi asne duro nam se yare hu ti sa hepatitis B obre na sententem kura awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis nyina Dr. Foku ye ho adwuma se de nwanwa kura ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bi ama wo ukuru nko ba foforo bi ahoda wo yire no so nko bema foforo bi ahoda e bibiduro kan no de enya juju Dr. Foku bibiduro pa kuma se Dr. Foku opeti number 1 usin kwanta so hwa o se da toke sin kwanta so hwa e do ba ya sabia ho sawo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199 eno asio ogwenye wa yali Hey, Unyam, Kawi ni mfili, smooth. Kawi, fuela mi de guman Gold Super XP Ron 95. Aya one additives papa bi. Gold Super XP Ron 95. Anya sene bobedium. Debut, Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Nanso ne boni normal fuel ni pepe. Omo sheda yen senia enwentemu nti ebomo siesika. Ene sanso huhuru engine mu yifi bi efrim. Kane woso. Nti wenyi ne chino ne boni normal fuel ni pepe. Gold Super XP Ron 95 for there. Who here said driver bia beka so would sika extra bia kwaje high grade fuel. Goal ya yeni nyina. Goil. Good energy. Hey, Mira, enti akwaya wuti ugodi na siba. Ni belodu bi kraka ho a. He, me du ho no a. Me ni malaria eni twaka bia. Ma yeso so jani a wo kwa ko no. Ba fuma akode preko. Agbebe fever so de, eni akode akese pa. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu memra na wose WW. Yenimu ani yenimu. He, agbebe fever mi de timi. Na Ghana ha so de kuro bie no aye malaria free. Enti se me tu kwan a na ma boam ho preko. Me fa agbebe fever e me bag ma sakra na ma fatade a me hye. Na se wudi ni nyina ekro no. Yen ya ka fie nso e. Oh, hadie kroma de de na pharmacy chemical and herbal shops and ebu enu nsu gum kama etitru kra ne agbebe herbal center o was utuom last stop and after 0208130 and 0246595 agbebe fever malaria sin ho odina o mefresi wo se wodi etri di mu hihye hu ka won ansa na waje ayarehwe sene oman no etri di ayare san hihye yetie FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye abapa
Pamo, Womundi Nukreo. Online shop no. Ade enema na we order no, o say ready. So to adia, wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Aba Pamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ntia wan say trafie mayeni dwamrew. Say yentade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere dia wo fro mo a. Wo be yama. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mojem ho a enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema otaduesa prostate ho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran typha yo Davy Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Manager, good morning. Good morning. Oh. Na ka me no ba be susu asem bi ho. Say me doctor wo hwe me wan homa so yi. Kan be catch yourself a wife ko hon. Doctor ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one no him wife no. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mema hu. Te bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki ye sie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofo duro nyina o. Atiefo so obi huna mane wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wa sore ba. Ana wadanfo. Ya ne ntem na fa no koma doctor Bosom Twejesi. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana sto kwabubu nyina sore anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa oppress gina soro na mafom a. Spark Healthcare. O Spark e be ba from 10. Sa ofiri odiom o kwa nwoma so a. O sabe nkun so. O tsana na okọ bridge no so. The number is 0241641415 ana 0503440286. Awura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ane wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia nye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hye duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o pe time heba me hye enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo Atonsu Monaco Junction. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA ahwe edwadie nkwato yi mo agi atomo se eye. Ejapoku, laso baby ano ye bibidra od ne chia me wadwuma mu. Mama no ye ade o. Obomode papa. Mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba ho nyina edi adanse. Pen na besiriwa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonyasam ketewa. Wose ne ho jojo e kura na entime nya hwe nei. Na samo de ye prostate abusua ni nyina. Mama ma pressure dura, pressure na mabio abe ba clinic. Nya wo ye sosopa. Ya dia kese ni die hu ko a. Na wo ye ho adwuma. Ba ma wonwo de broni fre ne low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ni typhoid ya die bia de beko abe heba clinic na mama ne bagye wo se obehwe no hamodie bia nim na maintain da se obi kasa beko ho na amoa me se hwe ya de wo bi so no ba yetinyefo pa wonfa ne ko abe heba clinic konko no ba fichi kromu haw bia e ma ne mama nyina je abe heba clinic atum prekope o ta no so patrapa jansen ho a wusia na de wani atra patrapa kronum o fa taizi na trotra wo so besi abe heba clinic jansen ho a enkwantare so ho abahu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ni 0243 345392 and 0506 460208.
OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Aja. Yenu namampara yenya pimuna. Asem Beba Dabi. Buena jawaswe buenyo. Wabo wasana bebiem. Wabo wasana bebiem. Wabo wasana bebiem. Minyami beye frimu suyimo. Buena jawaswe buenyo. Buenyo. Wabra buemo. Nyami. Yenu na wampara yenya pimuna. Nasara wabina kaya minyami beye frara woyimo. Buena jawaswe buenyo. Buenyo. Nyami. Yenu na wampara yenya pimuna. Waine ya chawo. Akinkawe ya chawo. Ewradie brana bekenya miasema yentie. Akinka che babu smiasie. Wonya misunsumo yebeka yo. Eno na sawama. Sawama. Sunsuwe sawama. Sawama. Eno na sawama. Sawama. Sunsuwe sawama. Ani Nyankopon kwa me abon kwa bo wo udin die wo wo nyame mu Nyankopon totrobo nso bo ade wo ne Awurade wo kuni hwedi ampon yo do mankoma ani Nyankopon kwa me asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom wo nyame e nya wa ne amen amonso mo we nyame e uto nsuo na bo awia wo chaso nyame wo no epem ye ja do no epem o e da sibre ye papa do no epem o e ani Nyankopon e da sibre ani nyame o ya die ye Awurade wo chaso nyame e wo no epem o oduma nkuma nyame wo sa yeye okay ayeye nkan wudin oduma nkuma nyame eye wo pe wo humobro wadom ene wadoye ene akurakura me ne matiefo mapamfo ya ene awie ya san hie biewi adofo ne ade hie a ehwe yen mu amutie yen ye ma ye nyina ya ho ha de ba 102.9 FM aha eye Otek FM so aha ne Asante me nyina ho afidi kese no awie ye hie ene ye benada ene ye bosomi etosomi ensa obenim bosomi ne da etoso dunsia emfimpinu ene aduonu baako mu ene yewe na wiei se ye hia eya Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom ba bibiara wo utie ye obetumi asan ahwe ye live wo Facebook ne so se wo ko Facebook so a eya ahwehwe Otek 102.9 FM Otek no eye OTEC na wo hwehwe afei wa share o share ma wunnuanom nso nhwe bi wo timeline ne so eye ma desrede comment wadwenkyere ensem wa yede ba ne ho no ma yensanka ye beje ne akenkan ne kama wa afidie yi so like ye live video no ekoso no na bo ho dawuro emanuanom enya bintie uko YouTube ne nso so a the same thing hwehwe Otek 102.9 FM ye stream show no enso ewo YouTube any Facebook nso de wadwenkyere ne fa ho ma ye ne a ye beje na ya kan ne kama ewo afidie so de amawo oyi hoto nkyane a ye wogian radio fo onmo wo London abuchimani mu onmo fa show no live ye wo dache hima radio wo Denmark ye wo abawa radio ye wo Amansan FM ye wo Patmak radio ene ye wo Breni radio onmo nyina wo UK hwa ye wo Kings radio ene ni TV ene ye wo Otek radio onmo so wo France Paris onmo fa yen ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ya sabre wonmo abadem abiebiem na offer ene show no live mosomfo Krobea nana Yaw Asante minie ofre me oji amanya meje oso ofre me apesemakana na meje oso na hyene nso se awie adwumadie ebeba ebeye wo de ama ne pa akoso kama ye beda Charistic Ventures force eye wonom na de Zahara Mixture ene Zahara G capsules onom na de aba eye adupapa ya se wunya bi na se wononom ene nronka ya eboawo
Emma Wohoya Dane. Ya what Dawood Scientific Herbal Hospital. Ya what did Dawood 3-stay capsules. Any Dawood ointment. And so Ekrayimu. Ya what Time Herbal Center. Onom na de Time Herbal Mishaba. And also ye 3D ya dro. Ya se winya binom webebuawo. Ya what Nask Herbal Clinic. A honey ye ultra modern Herbal Clinic. E bibiduro fie na ye de emfidia ka ho. Ya de hwehwe nipadua mu na ye de adura ka ho. Ya wo Ebanage Herbal Production and Consult. Onom na de Hepa Plus Herbal Mixture eni nro nka ye awie onom nso ede boa yen e wo dwumadie yi so jetuato ya wo Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi papa no wa ben ya wo Antec Herbal Center Spanish Garlic Mixture and Capsules eni nro nka ye eno omode aba ya wo Agbeve Herbal Hospital ya wo onom se di nupa abedwa so okọ ba bi eto nro na wo bo wo onom nro ni din a beka kire wo unya bi to ebeboa wo ena Dr. Fokrio Herbal Clinic papa no senka wa ma ehia yare de eye bebre wenum ni poti yawfo supporters no ena wie se wokọ yem Facebook ne so omanfo edin kan wo so dada wokọ yem YouTube ne so so a the same thing ye wo Mustafa Sayid e wo so ena wo se Asem Beba Dabi akra ya Krobea Asante ye very proud of you I'm on fire meda se Mustafa Antonio Pon of Argentina ena wo se akra yentumi ntena dakrope without this show na menso me ne mapamfo yetie live e wa Argentina nana monkoso na monkejangum firi se Asem Beba Dabi dwumadie no moaje baabi ampa awiabre mu tokoso no a ye wo anuanom a nana antwi seminas ya wo no nso e wo ahabi na wo kyerese na ya Krobea Asante Nyankopon hyira mo pa wate na ene a nice gentle cat ye nyina ye nso ya bɔ ade mu ha Azeman e wɔ kronom Azeman Ventures en wo kyerese na Krobea ye nyina ye mfa mpaibɔ en time panyimfo achi se be ye economy ebegina so na Nakobi Junior en wo se akenkan wura Krobea awiamiemo aha na Ghana de etode bi a ya ne ebusa ye ho se oman no ye serious wana enipa binom nyansuo nom ebinom ne mmoa enanum nsuo ebinom ni suku adan ayaresa bia ensuo nyunu fafa na nipa dafa na akwada akodi nsamfon no akowu a enya amanyosem nti a akora enke ekomasika ana eno ye wo wasem a wobusa DJ as a related down ono wo fe so kokote eno wasna Krobea Nyankopon hyira mo wate modwuma pa ne modwuma denti Mr. Ababio wone na kwada akosu die ono mfamu ni agro owuso bana hene eno wase akora Krobea Nyankopon hyira mo wate modwuma die no eyadesua eyadekire enti amama ye very addicted to it oba Yabnash Pharmacy watakwa makura na yemfamu ni agro me manager genius awie ye nyina ye tiemo Fuseni Salifu and was a good work done Otek 102.9 FM Nyankopon asibe saibonsu ewo edum force line and was na Krobea enenso ye ne na awie the most educative program no mo ye live yenso ye hwemo enso ewo ifia ha agramba from aha ya ni Krobea oho te say wadom na so e Nyankopon ya dom ede hu ase menso me ho den ame oba de achia mi wo ho akra me bo ha den na ofa kurum de akra me fa kurum amanfo da so hye tiba fom o se ba fom se omo check ya yare no ekosoro ano o ma hye yare na tiba fom a no ma ja hye ene se bi so di omo ni ato so se ase yi na ebobo ye no empane no nti aye se unse aye bi adwen se o ebi abobo bi ene de na che se ase yen na duro o bono a mo ho ban yetumi chew se ne mpanyimfo ne kan enti wo mo se wabọ pane ne kura awie no bo ho ban so ho ye ende aye ebi a na ene wa wo hwena no haya hwe on se ye wo ema bi a omo sresre sika no omo ma ete wo no ho se wo hunu sa ma ni na owura yi yenim no ye behu ane se waba abegina ho na wache ma miniska o se maame me bag nie me di si wo nchen ha na me so wo ba ne nsa me ne to ade o temi amato ade wa haba o di akola ne ko sisi ya o di akola ne ko na ye wura sa sem wei mu na ya he trot droba woni awura yi akwa akotwempna
osusu se ewura no enya bema foforo watete ewura no ene ne ma enipa nan eda dan ba kom wakope petro wahie die gu baabi ewura no ne ma ne da no otweja oye kwasia papa akwada ba kwa hiewu maame no ahyesie prepra akwada ba ko baneji na baneji ne ho die ba ko nso dem oden awia yi ye bekọ ho na yakwa akobusa die ntia sa awura yi wosusu se awura ne fa nachi entia wakoye ne saade eno ya asem ba ko asem bio owura yi ne nyonko enamfonom ena wo kire se wonom ko game base na ba ko game base ikosoa na wayi ne ka eno ya to ho ni wura fi wagya hokọ ba ko akofa ahye na se ka wa no wo kire se chi de akwa nu nsuom ensuya beka ka na fra nipadua ama ka wa na kalensa wo mo de akobra smetefo ho ama ya drink a wa no ho atumi abiefa ya nkese se ka wa ni tumi yi afekura na ka wa na wura nipadua ni mu ya ewura mu akoka dombe wa na kyesa akwada ketua mu akwada muja na malambi atumi yi ka no ekwan ben na sa malam kro no efa so a oyi ka na sa ka wa wei eye ka wa ben adofo ensam no ebi ka ho a edoso hwese me enna me pasa ase na minua makonta menyonko adarete me amama ba wo ho asase na ye ne yame enche no abunu no chise mitu so nsa 40 million na se ade no se ekosoro sa yame enche ne se ekosoro okay watua 30 million na se ne watua dodo na ena sasa kro na papa yi se wudi nkan de ma papa bi uji sika na wa wo se wo de akosetre sa aka no enti papa wi emeye na duma papa ne ho mfa no ena ofre wo bo wa mane se papa yi asase no a me beji betua so nsa 30 million no me ho mfa mi o osi wo wo de sa ho yare nyame bua na se wo ba oba ya papa ne ye o de asase no amani papa asase ni papa fro nipa mi ensa eni efamisi kan so mamia o to anansesem na asemi esi hen ede be nti na ma basa ajeri mbuaten akwaba Krobea maje osobru good kokoto bibia bokode yemi adom ye holding ada no amfa mankani to na okofa kokoto kokko ne mo de no esikirewu eno na esikirewu to opede de me pede de opede de ade apart from kokode na san ye ode pa apart from kokko no kodu ede kodu so ye ode na nwa mo so ede anwa mo nso ye ode anwa mo so ede ade de na won se de nim ewo 102.9 FM apart from ewo bibia anya dance ne wo bo fruit nso ede na wo ni bo fruit de na ede ewo na kokko no nso ne wo no de na ede kokko no na ede bibia anya dance ne kokko bibi o ha dance ne kokko de na ede ne kokko ane so woni tia ade no sa fedie wo hunu se bibia desne bi okay na se watumi ehunu se bibia desne kokko dia eye saade we ya hu bi na krache ndia kodi sa abone no ana no kra Krobea di asem emesi ye kokoto me da se ano pemi banan ekoko mfa no che emergency na me dru ho no na abranche bi da ho ma owo ne nan wo su twadwo so ho ne nan mienu no a ni nyina ho awro sa oben no pa na ho ana hu sa akra no wabira papa ni din de ageman ya oye trotro drobani na otwineka e ofaade mamponten kwan ya so na je nim seja ko no kwan na epira tinki ekonya kosu bia boa ni dru ho no mu a ababa waso no fefefe baako kutu wono so eda empa baako so ni mamienu eda ni nchensa ana akra ne baako ne nan ye de bandage aye de abom ana maame no ankasa so ne nan mienu no fini sre ho eba ne nan ho no e ho awro ya onu so esu na emergency ho no tokro wo hu se
nurse for bu hon mo ye adwuma ne ade a se na maame ne ba konso afrim e wo hon ma na omohwe na omo asiesi akwada no na de ba ye nyina nie mi fi hon na me bo anan ekọ meduma na me dru meduma hon so no na efie bi wo hon ma adankra enan Kwabiri East meduma na se faade man ponten meduma adankra nan no ahye dwere be akra o ma fa pin e wo hon mo enyeme wa adankra no nyina da koda ba ko senior high school ni nyema akọ to akosi elodi ni nyina ahye efie ho fridge edie ni nyina ahye na rehosme wo ni se ebra adankra nan no ehye no abemu abako a onye mfrinhie du omo ye ntafo ba ko bema no owo mu no ono so ahye wahye a wafrim na amanbo ni nyina nie trotro roba ni na efra na ajeman no woni abaya no na tie ni dia de moda na ajeman no ekirem se anase amanbo aba no ekirem se nanse ajeman no ni moda no enyinya ntokwa ne ade a kyese enya asem keto na so kra ma ajeman no aka pen se moda no anhwe yobaji ne nkwan firi nsem na se dinna ne se moda ne ma ajeman kwan e ma taskwala lele onya bi mo omieja omane mfa no empena twe good twaso enti no eba asa na se akwento kwan ketenkete e da omontem ena omukirem se moda yi atimi akoto fonfoforo kra bigina ba bi na meka sai bi ena omatimi akoto fonfoforo ya chese onum abayo ande be ye course na adimanu susu se be ma foforo na to phone de ma moda enunti woni ya kasakasa no mu cheme no anwumre no okobrikios twetwa bi pa koto unit gunani so ko bo na num panie ya na nya asem ketwa to abemu ba kra de so hia ajiman no na ajiman ne kasakasa umoda obehu de ebesi no se be ma jankwasi asem de se kura fa adwemboni a otori mum akwa na mfi no enti fi odi mu kirem a enwumre no na no mtisa ajiman no ne moda no ya kasakasa na asa akoye banu ntemasem awofo ntemasem asam so ma chia so ma ne de ni anti obi ayi ne obi ate ne ba bie afe omuda ho anadwo a be dumi ne fa de be chinei de me tia se moda na tiem me ba no hio na monyeme na adum fo kodu ho na first gate no a ombenya kwan awrem no ya lucky first gate no yatum enti fiora mai na eja demu a enkoda yi hie enti o ma me anyi wo ma adwuma na mfi na tipa odibiane ye tom yom susu se ajeman no ana de petro egu ho twa eja tun mu a cheso odwane ye eni adon for bae ye bro mu bu ani wie ye a omutimi ekodem ho no na se abemu aba ko onye mfrinhie du a o ya ata no wono de konem wahye enti oba no ne ba ata no ana de bucket wasu kono ma won so onye mfrinhie aba se nan ana mutimi eyi wonu ma chese ekowi ase na oba na ho nyina hye ana akwada no ya o ya ata no so nye mfinhie de na ho nyina hye na ketwa no ba bi kakra hye a enam so mo mbo akira omodi omukọ komfa no che aban asabia na akra eje wie si e save edia ho ne ahwede ekoso a bodie me koya petro golon ba ko isi ho no mo petro ana mankese edanchen na so ho fie no na ba bia bodifo ne wona petro ni sima video ndu omdi se ba etiefo be hu ani ahwefo be hu utum se ben fie ho no ti fire service official se ba ho no no mbe yi petro ni mankese no no ndi ko fie o ma sha ase nhwemu a o manfo mpotemo de o musuom su se ya brantie no ana ebre o ye se nyamna se mi odi petro ni nkae no ko hye ho no na de ba ko ahwe aso ne se efiewura na ye kirema abrantie ndi se nyamna se na wo dwane no na no ba bia o mprai afe ko wiase a abrantie na hyehye ya oda konfa no che emergency post for gyan so eno musu sa abrantie ni esa wie ye no ano no ade petro no bi gu ni na ho na otwaja tom na ani asere sem kakre wo sa re ho sem yesi no ebre ababa da emergency na doctor for kwa akohwe no ommo sa na ka ade foforo so baaye abrantie so o ma hyehye o me gas ya me ho adwuma na hyehye me na ommo de na kwa akohwe no ho na baba mpaye no se hin ha akwa na otwaja to fie no nie mu nche no ti o so wo hyehye a
one na twa agya to fie no man ko wo ba be kun ye nam so ma me baba ko awuo no ampene pon busa na se wono na kudo nkua ene ababa wana enam so ma sa ntia kra busa me a na sa be mo anu su se oba no da no na nyina no o kan chema foforo bi wonachi ene nam so ama wakotwa gya ana ade ato efie no mu a adankra nan ni nyina ahyedwere be nam so ma abofra ba ko no so efrant man tintim okay atiefo yawo videos miensa okay sa videos miensa no we will show you obetumi akọ Facebook ne so sesia hwehwe Otek 102.9 FM ko Facebook na hwehwe Otek 102.9 FM ana ko YouTube na hwehwe Otek 102.9 FM baby a wope na sania na kokoto kasa no kire se onum ko hunu golon bia petro ewom na makese eda ne nchen fasa video no fa no to so so wo video this one of what do you see describe for me omo muntumi nko Facebook ne so no aye body asisi enchen na body no se bia progu form ai dada na uhu se gallon okay kota rubber nkan se na obia be hunu ye na hwehwe ni mu ni be ni be gina ye nim sa no fire ai obokoshe Waishe, waishe. Eti, uhu se gallon eye kota rubber ni bi. Baako, en bodo ane ba no nchen. Okay. O se bodo e kase ni nie. Ene bodo e ba no. Ti bodo e ba no na sa gallon no etwene no no. Gallon no de ewomu no. Baby am we am mi hwei, mi hu ade a nie kokko. Ene ewom. Ewo gallon no. Ewo gallon no. Okay. Enum. Eye. Ebra wonum koyi gallon no. Omo de ba be si baby. Fasa video nenso fatoso enti ampafo se hunu dian yeah akra me hu taxi somebody is opening something yeah me hu taxi bi esi ho ene ye de gallon na me kire na kwan no se na esi body fom no ye yi gallon de abesi taxi ne bonnet ne so ena matchese enso eda gallon no enchen mu no ena mo se fire officer ba ko watching the phone ja akra ono so etwa for that chance empty okay ajenim car no ye car dada me hu se fire na ibusebusa owura no nsem ono ye hwan owura no etifie ho bi na ebra asem no sie me kwa akram ne di nkomo na baby afi edan hye no na ne dan ni ho ne dan wo nchen to hye abema no a o ka kire abema se wa fa adwen boni bi a onyae na emwa no sa owura yi ra me kan se won na gina ho no yo o hye la course on na hye la course no enti ebra ye hu se petro no ehye bodo bemu ho no ona fire officials man koyi baaye na okoyi aba no hu se man kese kra so san da petro no nchen eno na hu se omugina ho no ena fire official ni tunu fo se asem si a no mba o ma hwen man fo musan kari ya print wo ho a ye ba chiwo na on so ka tire so onko fa sa aje de okay enti eno na omu kire matches ni nyoma ho na fire official no omu buse fear for ensan ni omu nim se be ya omu hwemu mu so ye no bibia so betimi akoso okay afei video baako wei eno ne efie no a yesusu se owura no ede sa petro we ne markets we yokoto ye no ede koye ehu adwuma fa no nso bia so ma me aposo video no enso ena edaso no oba de achi am hunu de ai akra hunu de ai me hunu efie bia asia na nchansi efie na shipa o ashipa nchansi no uko Facebook abetumi ahwebi Facebook no oba de ehwede describe no sabre me hu ensreba ene enasen ene eniema yede ya ade ewojale mazifo ko port ba ko bi na ye omode yigumu no sodas gumu ni nyina bi wo ho no mo aha ma hu se awuraba bi gina ho a wotum se waso ne sisi na wonye na nimpa se awurade eje diewu baby kura de ahia ma akra edan no ankasa kura no abubu ase edan ni flames no nyina ahyehe ama plaster no mpo a oma plaster no wotum se etimi aka no ama ho no mu ni nyina wawa na mpoma no mu net ya na wo mu ya la ne dem omu chem se breja na hye no akra be gina net nanim ana na o supem a emfie du akwada no
net nim ana na wotare ana wo su se wo monye apostle masa net nemra sa net nemra na ebra wotare ho na wo su no omo pie ba na gya no pofa net nim ho no bae no mo chem se ebu akoda no to fo ma che se she no a omo koye no mo na se bebi okra na fa bebom di Sophie ana esesa abofra no internet no die na adankora 4 bedrooms a apartment baako anasa say ye fa tokro ekwan baako pem ene kom e fie kase baako na re mo sha ase mo ni sa adankora na na sha ase ana mo yo masensi extension ne nto aso e wo nchen edi bebi aka ni si no car no nchen mo ne chem enti mo ba behind that no sa adankora na ni mu enti wo hwe bebi a eda sisi ano a ho na oba no ane ne ma no eda enti single room ades ne nso eto aso ebi echemba en ho tobo adankora nan no enipa dodo sai na tim enipa no asim me ne me yere ne me ma me ne me yere ne me ma sa na mpese mi hu no o ma nipa be se dunum na omo ho aka sisi a omo etifi sa 4 bedrooms no omo ye be se dunum omo nyina nso ne omo hye omo nyina obi en ho fa pi omo no ye den na tumi pie ya akwara we di o hye wu ye no se eja no hye ase e wo sa edan we ya eda so sesi apostle oba no edemu no apostle ko ni kakra ma wanim kakra baby ayi no very good baby admire crazy urema ho ne gya no ye dey e hye ase ho na oba no ene ne ba ne man eguo ejeja no hye ase no chemba ho ba ko bitu aso ti mama no de wo so wo no te se oba no tiatem ti obia be hwede no obi e sa ne chemba ho kwan na mpoma na elidi ko sa edan na mama ne demu no ana ngusie ne bora ne dem ho to no sa ne manyina ana mu dwane ye ana mu ba dan no anim ana mama ba ko so oto anso yi ne manyina ana mu so dwane ye mu ba edan no anim enjon ba ye no na aka mama no ai friend mother no ne ma miensa no e o dem ho no mo na de nti o mu no ntimi anyu o mu ne se na first gate ya da de gate no aloke ya o mu ntimi mie enje fewra no gino no hu ne awonye ti o mu fra fair officials ana mo ho no e try ya so betimi abie saa dadie gate na e first gate ekọ modern no ne dem ho no mo to mo bie wie ya o mutimi kọ ho na ese ne baba akọ e friend ata no de wa hye be ama modern ne na ho nyina hyehye ama ne ba ata ne so na ho ahyehye nti akra rahosime wom no okay enti boy ne de say oda hospital will be oda emergency CCA video number 4 hospital ho kokotoko ho mo fa say video no ento so na etiefo ehunu boy no mo amwo Facebook mo amwo YouTube eye Otek 102.9 FM video number 4 eno na ye de eba no we ye Kumasi Krobea emuko abiri is ehwia medoma ena saasem we awuraba ya ye frɛ no moda nempna na we die broken heart be ye nipa broken heart ena boy aye ne saade we bi broken heart nti ena kofiti ego papa wo ka se ne ga na hwe ya wo hye no 1 week obeyi na free ho sa broken heart ya bi na trotro driver ageman wono nso yesusu se wadi akira akwa sa semwe ede abano ya de beto so na kokoto nso akyerɛkyerɛ ho no de amaye na hye ne nso sa awiai charistic ventures onom na de Zahara mixture ene Zahara G capsules aba enu we mienu no yanumbom Zahara mixture ene Zahara G capsules no yanumbom se wonumbom na enemu yade na hawa wadronie Zahara mixture plus Zahara G capsules is equal to treatment of enemu yade nti oba ensu fi bigu akatwa like nioma bi pie free wo ba animu ba bema ensansa je wo bema ho aboso eto de bi kuro etumi dane kuro odofo wakwa na senkwa koto Zahara mixture na to Zahara G capsules ka ho memene na nonom asiye betu Zahara man capsules eye memaduro se wo ye bema sabe waye mre wompam obi so kura de ne de osom kura brojo enye hwe kope Zahara man capsules na no nso topaye memene numienu anopa numienu anwumre wawie ena se 3D yade na edi wonya pe hindi herbal mixture a 3D yade na betu ase
typhoid na hawa ebetu ase asichire yade na wo mogya mu a ebetu ase say your blood pressure na hawa ebetu ase hindi herbal mixture baby eto no bia currency kinri ebi ho bowram kopebito no mu o na beboa wo your number is 0246 34 8334. Are you ready? 0246 34 8334. Afe 0248 56 9335. Fatoso. Are you ready? Fatoso. Na etifo. Okay. Enti ajenim we ya hwan de oda etiefo amu Facebook ne so any YouTube ne so. Are you ready? We ya hwan ajenim. We ya branch ya ndi agima ya osusu se wono na etwa eja to efie ni ma o hye no. Ah no no no. Ana oda ho no. Ne na ho nso ahyehye. Oh ne na ho ro. Na ho ro pa. Ne nsa ho. Na yede na ye coincident sa say oge aye say na ho nso de ekoba asa. Oso no ne de na yede. Okwai o kire ma no o so ne gas na gas no. Pa ya enam so ma no ba sa. Okay, for video ne nso teso. Video ne to aso. Oso hia we a slice pictures of to ba no na eda ho no. Girl no na da ho yi. Girl no ho fe pass oben no. Wa wo say? O me nsa. Na ne kunu we. Oni kunu en wo twem. Na oni we na tie. Odi omu kire ma odi kan ni we ya wo ba ko. Oni agema ya wo ba ko. Ama kra ne free mu. Na last born yi wo san agema no na wo no. Enti ne baketekete ya da ne nchen ono nso e pray ya agema. Agema no ba. Na o kire me kwaye no. Me kwaye na on say emergency wo no. Untimi any patient or emergency enya interview. Enti ansentre ni me de saa de na ye dey eye adwuma na me pese me bu mra so. Ne so ogina na wotie ge no course ma wo ye ma. Asma kan say adwuma wa pam no frifie ho. Wa pam no na adwuma ni suba ni nyoma bia wo ye no ompe wo so obeku ni ade. Enti e ba asa wo se ma adwuma no ma ni nchen bio. Yeah, on according to oba no call na wo ye no wa pam no frifie ho no mo. Na phone foforo okoto ya adwuma no te so akoto phone no adwuma no nim say bema foforo na atofo na ma no ye enti enam so kra na hwa na bema no akodwam ene ma de bufuo e ba ho no ma oba be yesa no na me kwes me adwuma no krofobia no mdi nkom kire ma on de ja trot yo joy spare driver to di man na je akwakwatwi bi na mo kire me say enura no kra no okoye adwuma che say o kire ma ni sister wunti o peska akra kwayi okuma wo akiri ho no baabi ena bra okoye adwuma wi no say ja abu asromadwo say ye mfa ni kan nche samanti okotwa kakra ano kotwa bi wonum de si ye nam so asabre akofa sa rehusim wi abanti no sorry hospital ho no ma oba no na eda ye emergency one banse danche we awa be di oda so sisi ye agiman eni ni busuani ba ko oba ye na no so kotia betia no susa ti brad man da ho no na confirm no security official mo ma ba so mu dan chende ne monitor no mo monitor no mu kire mo hwia no aso ye adwane enti mo twen se apostifo beba to me at 20 video ye dem ye emergency ho no e bre koduru ho na adjuma hen we di ne ma be yi ano da ho no we di odem kre o da ho no odem kre odem kre o be so be charo odem kre hey or say broken heart is deadly killer. It can turn a person into a murderer. Nyankopon hu kra kire mobo nana ensamha. Okay, kogoto yada asewate meseme ma ase wodi adwuma abodwuma good eno ye nana kokoto na enopie wabafie ene ache no amana bebo ensem no se ne yoko hunu de ba akire ya wantumi anka nyina no wabontofa de aka ho. Dr. Dawood awia ya dawo nso ase Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules eno ye topa ye ya eyenhoma ahodo enso ena papa na keka bom e de aye sa topa ye we se we ye bema oyi oba enam sisi yade enti sesei waye mmere woje wo ho enye sisi yade enti untumi nkuntunu mu sisi yade enti sesei o ma okunu mfili o ma oyiri mfili enti wonso wo fa wachi kope Dawood 360 capsules ne bi nanonom Dawood ointment nso ho na no de o se fatwi na ebeko se wo baby eye wo ya wo kiri bremo wapo ne wapo so baby eye wo ya bia no fatwi na wo di twi ebeko na me mekanfo ama wo se Dawood 360 capsules no ene Dawood ointment no enantibom ye fre ni twi memene wo twi ointment no na wo memene capsules no woni hawo wawie twi 0244 886437
0244886437 Dr. Dawood ne number no time herbal mixture KNG for ena edisa aduro we yaba time herbal mixture aduro no Food and Drug Authority aye hwehwemu age atom se etridi yade na hawa na duro any time herbal mixture etridi yade ne ba ye no nso anu ato sese wuntumi di onipadua mu nyina ye wo ya awi umogya ama sese wunsabuom kura ne nsisi so yie mentina ho nenwu na malaria ekum ni papa per time herbal mixture nanom ye wo KNG herbal capsules eye immune booster sese yesi yem boost your immune system no eho hia pa enti sa wo pese wo immune system ne ye den na yade bia ntumi metwi nkonka wo a nom KNG herbal capsules na sisi yade pa nso abejew ama sese kura no wa ye mrempam ask P herbal capsules ask P herbal capsules enu ne aduro na koko koko nyadepa sese we yam creatim enam koko ntia ask Coca herbal capsules ask Co herbal capsules unya bope wewie baby eto no bi aba abenya bi oba KNG herbal center mrom abigan house wa abenya bi atonsum na ko janshi KNG waso ye ba ko frɛ yɛn was 0244 417 669 0244 417 669 Obadi achiame Akra Brems menum Akra medase Akra yabechia yenetiefu nyina bring your this thing up small this time the thing not make you until you kasa your kasa go down for I don't understand your kasa na ya ne kofom you go down Joseph Kofi Bedu and was here ready huyamobo Hajia Alimatu and was say bema no wa anya de se wona wo yes ade we pa wa anya de kronom kwaprafo nana Allah krachin wo hu ne mobo Antonio Paul radio say boy we wicked pa o now may as for me I will blame the lady because if someone has threat you that he will kill you so be a catch so be ku a adenti na wo kra wan free fie ho na wan ko bi a wabusu fie na wan ko ye case mpo no atena hwa hwe de wode aba ba yo wabeku baba akọ e de ama o for Steven radio say krachi we pa de o ye kwen boy pa obofa Akra medase Akra ohun se sebi enipa bi egugu eniema bi animu ase sa kwa wi ya okọ brukios wa ajeman ya okoba ya obedi sanse hunuwe o se wagu omo ko brukios mu nyina animu ase se no so omo kra omo giga na se omo so no mu a wo so omo hwehwe na sumpa se de bodani na no nam kajetia na ototobo no a akwa ne ye no bodani yin nam kajetia na wo ototobo bahat ana bodani ba ko a wono senior bodani no okwa no se wo bodam mfie se ni wo se me bodam mfie num ni wo se kwasea me bodam mfie duonu ni ice water kra me ntu bi da ana wo nam ha na wo na anu ye mfie num na atotobo a wo me ka se abodam for de no hwi bodani junior na ni so kwasea unya mfie dukura no ha se to abo no unya du a obeto de obeto bomb obeto bomb enti wo ko twa brukios kakra na di kodi san kwasea asemwe Akra on say eniema bi koso wo ade mu a wose yema enipa ani hu no ewo ema ene mema saa agudie wei ananse empana twem empo awade mu nana media sese no se wo ho na se wo mpe be ma no a ka kire be ma ne se o mpe no ma wonsi wo nkyɛn bio mampanifo nyina hunu na montem se wo be ka se bia wonya bibi mame omama konhoma onhweme enti me ne beda na enso so me ma me ho kwan e ma ne me na no eyemfom so kese a e ma eye efri se ompe no na emom se ode wo ho be ka me no ne de saa de no e de no ma bebre na eba ebre bia ode wo ho be ka me be ma wo ne tie bia no adwen foforo ha ase e ba ne ntirimu a enya adwen papa e ya adwen bone de ba ne ntirimu ba akopɛ ne se e bia wo wadidi amen ena wono o mani nya bi nie efi se wanya mpona foforo a wo de okwaji wani a na waba na ade ne ho akwame no ensan se wunya bi edi enti no ena wo se o ma ne kwan ma one wo ena adwen ba ko e ba ba ma
ne yire anane mpena de ne ho kame no a etiri mu baako eno no ena no so nana nyame anim ni ya che bibia wo wiase akra tadi ya sorry papa o pe baby dia wura fa na onya baby amfa nwura na ade na da ho ye o wani be hunu ke na nso nan si woda adwin bebre na hyase na ntinta ade ye ntini a wo honam nyina so hyase se eno so sore na adwin bone no ahyase na eba se ekom de osesi a na okofie na oyira anu aduane ana wo mpena anu aduane a wo fa nchen hwa obi aye ayi wo hwa fufuo ana se banku empokosua na ba kwache a wo bechi na wadi na sabre anadwo bre no a sa kom we di wo na wo pe kwan na wakwa akodidi na sabre ne fa na obi akope bi adie na etoso ba ko mienu miensa enan na se enya nipa ono hya ase se wo adwen ana pa na se wo no mu a wo mte se ayi ya friends ayi ageme ya wan hwe yi a na de beba ani enti oba se bema on nene na ka ten se on pe no o ma na meda wo nchen se wo nso e na wo da ne dem a ensi wo nkoda wani ehu ade bi a enya wo tan saa de ne yamfom so kese a ema ne bitimi ka se me se tontoma ma me se ntoma no nto ma me a me ena ede na me ne wo na da ampani ampa so wono na obi tumi bone de ne so power obi adan kwa obi yi wahi wa hye no de abeje ade ne wani chiei so me ma nye ma nie ni ma nie wa dware awie no abeye o twitwi wuo ba ho so o twitwi wuo ba o huru ne de aya wo se wo ya amade wo pe no antofo amame a me no na me se wa anya me ho ade a ena pa ede na me no na wo de na so wo de na dada ba ko okay eni se wo ye we ni nyina no hu se wo frefre ne ma bi sei ena eba enya nipa nyina ena sa adwemboni ba wo mutimi hye wo mabufuo so o de be ya ne se ene ye nyina ya be hye ena akofa we no mu nyina ade aba na akora ewiase se wo ti wo na so ye bema na emementie oba bi obe hye ase se wa ntontoma amame ame ne wo na wa ntompa bo amame ame ne wo na wa nye se ya ame ne wo na ne hunu se wa fa ne ho adwene ndi wo so fa ho adwene fa wo ho adwene se ompel wa fra wo yire no waje so ya adwekra ne da sei na wo se kana mete etse se wa hye ase se osusu bi a fa ho adwene na ankofa wo hawo ni amane se ya meto so afa ye ni so a ye hunu se ye yire ye ko ye yire kuta phone ye yire sempaboa fo ebi ma wo mo yire no mu no eno wo mpra no mu no if you say onto atade ma no onto mpaboa ma no onto hwe ma no enti wo hunu se ade foforo bia wo ne yire no ho a wo hunu se a wodwen se agemai otimi to phone eno ato phone ama moda ena kan phone no kuta moda nka moda be nka agemai no be ko agema be san akoka se phone yo obi be ma na to ma no ete se phone no ekuta oba no agemai nim ba bi efire onim kwankora oba ne fa so nyaaye enti na adwen nyina ne se ene obi na ato phone no onipa da sani bia ni wo obesesa aduane firifie so de kowuro makoma mo akwa odi sunfidie enti ebra wo de sa phone na ma no nko ade obewe no ene wo we no nsunti ene o ma no enya no enwe no enti mema bebre a wo muntimi ntoto sa anema we ema ho mo yire no ene o mo mpena mo no ebre bia o behu se bi foforo wo ne mpena na ne yire ho bia no adwe ba ne tiri ntobi ma wo yire na so obi toma no a kan wano tum utimi tobi ma no ankongosere beda ase mensu da ase eno ye oba ade akia me na ewiase ensem ha empena twimu amane hunu hwe empena twen se ye yi aye kasai obi dem empena twintia se ye yi aye kasai so wa you oba na bema we pra ye twa na acid ye twa ne sekan ko twa ne da ne ho empena twintia enuoma wo ohunu ne se wo ya akina bi ebemu adinim se saade wei me yade ma nipa so masi akina bi ebemu madi awu menye kekabom koware no na nya ne full gidie da bia ampofo kasa asem wei ampofo so wo twempena menye dai o ye invest wo twempena enye dai ye invest wo mpratwem o twempena enye dai don't invest
many investment. Okay. And he said, "Uhununis don't do it." Awiai Spark Healthcare of Aima Wababidu. Dr. Bosom Kijasi Papa Noa Waka Orthodox any herbal medicine album. Na emfidie ewa ha wa yehuhwemu ansan wo de na dura ka no. Le banwaba. Na asuyeye ho Kumasi odium angoma sunsiom ho a ene wo nice facility. Ya oba anya se doctor bia na yefutu afra o dabi we hwe ubenyu ahoto. Ofaima akwaba. Umpom te say good. Awiai waba bedu na wabai de wadama. Mene madofo, mahwefo, metiefo ye nyina ya ye krado awiai som. Yo, Krobea bedase. Me sanso Emma Asante man ne Ghana man nyina aha. Ya joso. Na meet you fie. Na wo se tawa na wonye nyeska kra no. Wa ponche kra do food o tedi pa. Oh. Aponche nam de. We say food o pa na we say akwe wani ate. Oh, so pe wo ho. The same family. Me waka say be say enkwanfo, this sanfo. Oh. Dia, what was me we chew. To be enkwanfo be fe ho de. Di enkwanpa onu mu na ho. That's it. That's all. I hear you. Yeah, tie for your mahade ba aye otek. 102.9 FM. Na Spark de say trash say ya na aye apomuden papa a ne bo eda form na ye de bremu. Na ya de da no de ya ta kan say Asante manti Ghana manti ewiasi manti na ye ba aye Asante memu ha. Na emfaso ene ne pa mu benya free ye ho no. Na mbom anya de yen ye benya edi afrim ho. Eno nti da no ye say wo de kakra bi ekura wo bia no. Wo de fabra na bebe sohwe. Kakra biara ekura wo no fabra na be sohwe. Ni say nti ni say eye Dr. Bosomotwe Jasi a oda Spark Healthcare ano no. Wo ye doctor bi a sebe o hyeda tenase adwene ho. Bo ne meka se o plane se wo behwe nipa anas wo beye apomuden adwuma. Na waje wono a yare ne wo mudi asie wono a yare elkuntia wom. Doctor se banim die da metaka se nim die no o fie nim die ena osanso wo eye skunsu enim die anaso o fie nyansa na osan wo skunsu enyansa wo bekas adenti na yima anaso afayima wo kase die enti ameka sa ne se o papa no o kira die na no osan nim bibidro pa ona nanso owo papa nso sa pepepe no no so bibidro pa ona na kire no no papa nso e kire no eno achi na osida bi papa kire mi bi me na nanso a kire mi bi nanso me no nko anso ho mesan makosuku no makosua kwenfo frefre bibidro eno nto hyeda kokwa me nkruma sua pomu ekosua sedie yesi efrefre awan de man no so bum ene mampon akuapem bebia ye frefre bibidro hwehwe bibidro mu agitum se dro we de eye na yemfanya adwuma no eho na Dr. Bosomotwe Jasi owie kwame nkruma suapon no oko ye the national service owie na osida bi entasuon kon nante enti semasua bibidro ne dia na wose misansu sua broni so de esa ka ho enti heba no ene orthodox no wasua ni mienu nyina abom enti wo ye heba doctor ana osanso ye pharmacist esan de ka ho enti wo de bo baako ene kunu ma mienu wo de wo se me boa wo boss doctor wo fa yima se wo kura abodi mienu ma mehwe obeyi akire wo akire ebi na wo tekem wo nche na wasifom wo kostra wadanfo bi anasa wo office wo call lunch wo nche wo bepue wo de jahmatrofo yi na de opesa wote ase ne de wonte ase bia no bisa doctor no benya botre ne wadi nkomo kama aye 0241 64 14 15 0241 64 14 15 0241 64 1415 me sisubium emre wa no from afabidie no church go down ho tie sana ase e kontam ntimro no kokoro mu sum ntie e 0241 64
1415 ebra won saka homatrofo na awie no wo de efre doctor na nkomo bia pesa wo ni die bia no wo ni doctor eni sa nkomo no ene awie ebra no sa e ma wo yare dia enka se me yare ne de wo mu ntimi ensa sedem me doctor ho adanse no nanka ehia me bia mpo se meka hwe e de aka ho sane se nipa wa hye kokwa me nkroma su apomu akɔgye teteye fɛ bi duro ho asa kɔ sua broni deɛ sa de aka ho akɔ national service kwame mampo akura pemo deɛ na kyerɛ sɛ banim deɛ ne deɛ a ekura no wɔn so kɔ na kɔ sɔhwɛ sɛdeɛ yesu ɛka kyerɛ nipakuo no wɔsi deɛ mo atie nti mo ho anya afi adansi a medi akyerɛ wo nti tie ne yie doctor ho adansi a medi akyerɛ wo wie kakra bi nti sɛdeɛ wo yare ne tie bia no oh to in advance they here any gda anamon a wo betuo enna komo yedi ni tiawa ene say obi asori a wose me ya wo aduru obi asori a wose wo hia wo abramenchen Dr. Bosmo Trentras nkasa wo hia wo abramenchen nanso ye ka wo mo a eboa emma ewo emma ewo a Spark Healthcare na kwanya anase de nti awo ne ma no wa ye hwehwemu efe obama waduro so so ma waduro a obama waduro anase bi so so tuufo a watuufo enti awarefo a maware enfie bebre mo chini abre edifo di musika wo mo awo nti edifo dware wo mo awo nti edifo do mo konsuo ho anajo wo mo awo nti be ya kwankyere fa kosua ne nkratie ne atadwe nyina abra na nya kwankyere mu malamfo ebi na adeketewa bi na nim de na wonya nya ye no nti na ye wo se wo de wo wo be wo pa mimi aba tie me wo be wo ama wo ba asu nge wo fie me ka se asemasi okura nhwa na ba wontafo anasa ahinasa enti se ya wo na ye haw e de amawa fa wani extra Spark Healthcare na ukwa Dr. Benya Butre aye hwehwemu amaw na Spark wo ba ya so ye ho nso a ye san was scan ahodo e wo ho as wo ba sa wonyam na wo pese wo hunu da wo be wo anasa ma menyim ba no wo da yie anasa wo na yie ne nyina no ye be hwe aka kirew wo yo ba anasa wo ye bema anasa wo ye ntafo wo ye ahinasa ahinanan ne nyina no Spark be hwe akane nyina akyerɛw kama nimdeɛ ne deɛ ɛwɔ Spark enti menua ba menua bɛma na mprempi no ɛnoɔma ɛtɔda etimi si awɔ kwan ebi ne sɛ ɔba wonya nam yareɛ na wa entreti ne yi a etimi si awɔ kwan lady bi ba Spark doctor menye mo a na manya topic ɛno so ofiri he doctor nya abotre na wo ye hwehwemu no na wahunu se ebre bi atwamu no onya gonorrhea na wanhwe so antwiti ne yie eno nti no emwa na chew ni peduanum to madidia kodu eye na wodie no emu enti bebia wase oni be mada akora no koda no wo masi kwan no enti nsuo no enya kwan enkoda bia wase koda eno ya de ba ko a eha adwene pa a eha ma no ewo nyinsan ekwan mu sara nso na mema no nso se wo nso nya gonorrhea na wa entreti ne yia eno nso etimi didi hu a na efe awura wo sperms num na efe SS sperms no enti agire no wona oba hia wo ba no entimi enyem yare gonorrhea etimi si awo kwan bebre emema ene ma nyina etoda emema ya hofade kura no ya hofade a ya fa no eno nso timi si awo kwan hye no nso esa ne se sabi ye hwewa no bebia wo no eni kwan se wo hyew eka no nanso bembe be hye supporter wasa hye boxer wasa hye nika no wasa hye trouser no wasa de aka ho ti bribia no emframa enka hwewa no eba sa ema wo spams no ebribia no ahoodin enim mesrew eye ni na metete no wo pesa wo ti we nyina se na wo hunu mu yie na so waware awo ma enu nti bema no wo yire kura so do twi fast ne de hia ni wo soro aye de hia
mekaim efibia aware fo mienu timu na obeye nkwan da bia be man se na da nchi antrim na obe akosa nchi kakra no de abre no na se da bia be man yesa no na ye oba na hi dako be me ni nanfo abafie obeye ya nkwan ode nkwan be si ho be me na esaka nkwan akua ode man nchi kakra oba nye de ehia ni ya ye de ehia onfafo di wachi bisa se onye de ehia ofia be man na ni ewui mesrew ema wo yere enka asem wi emfa nkyrew okay ebia mo so se wo be man na sabe entimi nyina so ana se sabe entimi ntutuo no so a ni nyina mu no for nature spark healthcare jahoma trufui 0241 64 1415 say ya wo ho ha wo kwa dia fresh park healthcare okay be man ni nyina so a fresh park healthcare yada say ebe gyina so mo yada say etiefo we yes park healthcare ofaima na awiabre mu waba besom no de aka eye wanamone a ubetuo na winya bankwa dia nokre ubenya wonso wahoto awie ma menkamfo abapa mall enso mfamawo eye online shop obekọ Google Play Store ana App Store na wako download the app no na wo download the app no na wura mu a bibi a wo pato bia ubenya bi wa ha wate ebo ne so da fom ye nuoma ye papa the biggest online shop say eye abapa mall edi eye na wo pato ubetumi abodin ye be deliver in your name edi amani pa de kra ma ye nuoma hote ena se wontumi nko app ne so na wonko order je number freye na order tuakafa momo ni yemfa wa de emrew number ne ye 0555 557193 afe 0591 214135 unya fresa number we pe abapa mofo ye beje so na ye ne wo akasa afe Akal Fashion College and Deco Akal AKAAL Akal Fashion College and Deco Muntie ye recognized educational institution ya affiliated to Council for Technical and Vocational Education and Training ye Trinity afane convert na muntie ye hye won mo ase wa ma ye ho kwan enti se wo be school ewa Akal Fashion College ha na wuwie a wo certificate kama ya kire se wa besua de na muntie o ba ma ya kire eche se sa che no sika wom de made ye wedding ebi de naming ceremony engagement sof maame for ta pesa che ne hye ene bo manim ka efe papa sika wom unim ya ubedi sika pa ye kire o ahwene beats de adam say kama pa beats making ye be kire ye makeup twitwenim kama nya de etete aka do bo honi bi we ye de ye twine kama balloon and floral arrangement garment construction tailoring and a paper flower and backdrops ni nyina Akal Fashion College for kire ye tie ofa kai ye kwadwo so a ka kire mate ni say ubesi kwamo executive lodge junction ufri adwoso achinsi na eba ka se ubesi wa Atala limited Atala usi wa Atala nwatwam now de bra Akal for ye wo ho ye no manie 0549 195 967 0549 195 967 ye wo hostel facilities enso wa ha entu frechiri ena wo ba benya baby duty nso atokama adofo ntwe me ba sisia jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma mojeje fusani ye woni paduanim na yensu ye nkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sronko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish
Spanish Jingo capsules yi se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Kwarina Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afe drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu se eye Spanish Jingo capsules yi amanyan afi na eba mu wadi umrante sem Charlie smart food obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa ni mu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompeba any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba oman mu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye immune system abosumi pinyi obia enyare de tia se medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esne bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo sevu ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apenfo abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu nka ho pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwapo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi twu wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina beko Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena so biem time heba me hwa ya me kan se yi ba kun ani wo yi me yensen bra sanya time heba me hwa esia chimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time
Asem Beba Mr. Aduro no tumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase la nuri dudu atu a. Fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIM munu betuako. FDA ahwe adwadie nkwatowo yi mu agi atomo se eye. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow any of Musamoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance say, and Yarwa Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing Yano, a boy who buying every home. And now Mumpa, Omuanyarwana Dada, no monum doctor en Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you may move Bia Yato en Ro, at to form Fred 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratu, Maja to Musay. Hey, Brasame, Asem. Sisia, the Mu be or Yadia, what baby drew and Namua, Metran is on corporate number 1, Dr. Foucault, me brabo Adia Diano, Nini Nako, and Nipaba could doctor the Adia would roam and send the board on diabetes, ulcer, cocoa, say, what on? A free year now, better Dr. Foucault. Overcome them never same. I was for Dr. Foucault, Wabene, Ubia Jinatum, Upia Soyadi, Upia Snedronam, say, who what is hepatitis B or Brenna Sintentem Cra. I wore malaria bushenina, gonorrhea, white, and a syphilis. Nina, Dr. Foucault, Wigma, say, dear one crane, say, Yahoda. We never saw Kobema for Frobia Hoda, I have be kind or day. And yet you do, Dr. Foucault, Drobi, your friend of Bema Mubema, a face or bar or 110 no person or Tina Wumwa, or Wahma be dropa. Kumasi Dr. Foucault, petty number 1, who sing Quantasoha, or said that okay, sing Quantasoha, and all by a Sabia Hotel. La Paz, New Market, Kum Hotel. Numbers 0242 155 935 and now 0507 079 199. Sahara Miss Sunny tea capsules. And now we are doing in our Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no crane. Let me have a cocoa school, Abama. So, me won't on the swat, and I'm the Danayo. And now I say, no, I'm son or Casa, I said, my back, Mamma, no swap to be an. Some them are could be an. But okay. Don't you expect enough in a Gurukaka? If you're not watching me, and I've been one, you tell me, and I've been so. Obey we are not the Munyamia, as the Munisha, the Bayam before he, I don't say, don't watch about an Sahara Miss Sunny tea capsules. And now we are doing in our Johnny. Zahara and Rupay, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyin was 0246 34 8334. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Almost say to DNA. O wa kire me. Ese minto meswa, meko meswa. Konko baako. Na minto etudro, enu ya ne ya chechire, enso baako. Ena etua boba, mienu, akoko tuntum, ensanso no, apetesi akotoa, snap akotoa, na memfa sika 100 cedis entuso. Etua boba no to. Ena nema, Kwame Michael. Nini mi amonso de baako. Owu abusuan ye na ye, abusuan so de baako. Etua boba ne ya miensa. Oso di tua boba ne kosuma so akoye dai. Chire bi mu. Dia me de kwan ni say me ko bonu dua me ko tutuyo no because omo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me less de da. Ese me botom. E de ma me ya che me na che ne che say sisi wa ye me normal one enemy in the world. Papaya maya kwa we pa me ye me rana de odi atua me kan ho. Me pese mi hunu se tua boba miensa we. Wo se hwan dia ba ko hwan dia ba. Johnson the man with the Graf Johnson dia ba ko so for the man with the Graf Johnson World Commission ko ye ne dia ba ko. Ne mano Kwame na ye pani. Kwame Michael ne dia ni. Na we so na busu dia ba ko. Na se so for the obon dia nya no. We yana. We need powers. Snap ho. Me say sia we name number 1 enemy. Ne ho ye me hu chen COVID-19. Okay. Ya ko ya ba
ne ho ye mi hu esne COVID-19 udede nana ya aboaten oye wadwuma ewo manhia abayare sabia awia yi ose akra Krobea ene uchidom hema benso meet show no right yada asese wutie ye onso di frema oye posini ene awia yi onso wabiebiem ya sabre mu nso butie nti aposifo a mutie ye na awia nyina no ya mamu nyina nso aha ya 102.9 FM Otek ya beda naskeba clinic for nso ase ono mo wo ahenema kokoben wono ni wholesale no ededi animhwe na naskefo ono mo aben onimde nokre ma mense wo se unya adepa na woto a ebeboa wo na adepa pa wo beto eye naskeba clinic for ne beton de ama wo tie omo no ma ayare hwene ayare saboa ye fo I'm telling you enti wo kono ono mo boa wa mwanya adepa na emom kitikiti bi na abetua ose for as low as 100 Ghana cedis per bra yemfa fidie nya hwehwemu wo nipadua mu straight mu how blood pressure kidney any how bia eda so ye hwehwemu afiri utrimi so akosi onane ase brane mu aw freyen was 0244 120 269 Ebanage Herbal Production and Consult Dr. Eben ono no de Hepa Plus Herbal Mixture no aba Hepa Plus no eyadupa 10 Ghana cedis per Food and Drug Authority for ya hwehwemu akase for your general well-being enti yade na hinta woni paduanum se den na wo hyase nom Hepa Plus a wawie I'm telling you pe Hepa Plus Herbal Mixture na se ya anum bi 10 Ghana pe boost the immune system no yade bi edi nya wo ni paduanum wo no ebe clear fi afru mogem etridi yade na hawa wo huhum pompon no ewo ni paduanim pe pavi pe plasmos Herbal Mixture faka ho nonom uni haw baby eto no bi akwa abenya bi freyen was 0542 778 572 and 0542 8 Tadrisam at Tadrisam 100% organic. So unya bina so udia esichire yade wo so a blood pressure wo so a wa yemre wo mpemu a o cholesterol ya do so a srade ya bebre woni paduani mu a odofo di Tadrisam muntie oyi oba se bema eye hwia wo oba wo ye hwia Bema wo ye kakraka wo oba wo ye kakraka be de nioma bi toto nioma bi ho akere wo ye yi bema hwia na ye fa ma yenyi bema kakraka na ye mfa oba hwia srade e wo ni paduam do so ne bema kakraka no ma wo srade pa enti Atadrisam ne de mo ma ne kra na esenka mo ta die no e na bema nso se wudi a enam say yi fifru ni padua mu ntino ema nioma nyina sisi so kama ma wate diabetes ni nyina abayira ebra uteke femfia na betobi simple now de dihwe na odihwe na abedi adanse freyen was 0247 995 160 na yenewo enkasa Spanish garlic mixture eye antekeba for nsa no adwuma omo de ne capsules nso aka ho nsuo ne topaye Spanish garlic mixture and capsules so wono nom na wo memene topaye na obi wo hot na se che kakra na nase atatai enya adepa hypertension how o kase obi hu anu otwetweniti wanum bon enka na efiri wanum ba ne nye ebon se wuntumi nkisiu ge oyere wa no kwa na no ho anu otwetwene ho ebon ko Spanish garlic mixture and capsules nom o Johnson pio tentem diabetes bon kaye wa won sabuom na nsisi so Spanish garlic mixture and the capsules nanom wo yi obi e kan asem kire wo e kan na urafi wo akoda na osua de university ni nhunu ya ni yi wadi ko Spanish jingo capsules nanonom na nya adwene mu adwuma emem mogye ntumi nkwa adwene mu ndim wafurusane na munte na osua de a wahunu ate ko ba bi ato aduro bi aka de opedin na to 0266 11 4111 eye your number agbeve wa wedroni agbeve fever
So why you very stressed up? Say pressure we wiase na dawson. A dawson pa. Nipa nipa pressure too much. Nipa ya aboa boni o. Na no me kan sa asem we de kire mo. Me si nipa ya aboa boni. Enti we di sa mo boni bi achi. Ama say o pressure ye bebre a. Kopa agbeve fever na nom na enku. Pressure kum nipa pa. Wate. Agbeve fever baby a to aduro bi abenya bi. Agbeve tonic nso ho eye mojaduro. Na sa mojaduro we no se koko na ha wo. Untumi nwini yie. Umoja na so tete agbeve bam to achi wate. Ukwafu mu a ukantem fa bitum. Na so baby ya wo ya ukoba wo ya wo a wotie wo nipadua mu no yusu agbeve bam na no so ye. Ensansan ne nka boni bi wo ho uwuram ni atwetwe ye ni na abewurai wo de sente foforo abo wo de abo sa mona soap ani ni cream mona soap ani ni cream uyusu ebabo baby eto no bi akwa abenya bi fra ye wo 0246 59 5256 your number eno abanyi maha yeah. Oh, what to say? Pacho nyame adom me ho ye. Odi de se opanyini. Pacho e frame Felix Kufinati. Felix Kufinati. Pacho an. Na no akoi bo ne nwoma mubufu ise waka zembia nze so ka. O guys anyom no wa de. Eh de no. Sa ko de. Ai de wodi konfa no gidin ba mu. Edin ba mu no. Akrobufo dwayo. Eh. Na te utie sa anyom ni bi. O mitie. Wote no ho ye wo sei. Oh, mi hu sheda nyam bibia sa. Ah house ah. Wo de wanyini bua yen. Krobofo. Yesi emema no. O ware krobuni ba. Mo mema no mutumi kota baabi. Na bia oyere wo hwe no no nko ekọ. Na wama wo te ho ni nyino na wo hwe se be ma foforo be frɛ oyere a. Eno na kyerɛ se oyere ho efe. Mo obibi wo ho sa ampa. Yese krobofo me mata ye saade no o de test ya hwese obi frɛ ne yire na say me so me yire mu ye na ne ho efe etesa oh opani em say we are working there on shadan me sheda hunu sa ba krobofo na ko say u ta ye saade akoye say udu yire no ekwa ko tu chacha unye bi da o mo ma ho efe o me kra faka list no ho me ware ko baby ama ho efe o oh krobofo mo dem mo nso mo ma ho ofe pa mate faka list ye da se wa kan fo ye ho mi a me ware krobuni ba kwa ka ho mate o si wonya bi oh wan ka hwe oh aba ye de bi be ma no ena da ho no me meko srem esrem mantam se adane se enum ana sensia amantam no upper east savannah na ne kanya me fa bia 1111 odani akwa na ne yira boda mu age se otwa Ghana hu nyina ehia oh me ko ni nyina ehia 16 ne dia se me pikivi me wu fie me pikivi okay opanyini na ete ufri hen na aba ha pacho me free se you also Krobea e fro se you my 3 ufri my 3 pacho ai etiesa hie eteka ana meti ba di se meka bi kameni ube prum kakra wa ha u dia prum dia meti na se na misuma ya medi be ye no na edi mami entu free sehwi na ba ha pacho ai edi asem ene de we free sehwi abedru tek yanim ha yo pacho medamu na mundi ma asem mami amenti asem ka asem ni se be afimienu ni ena me call Krobea so ye fro betinko ewo bichim kwanso em se na meti ho na makonta ne wo ho ena me di asase ho asem etu nanim etimi da asase no asem tu nanim no edidi mo a no frɛ me no se we ho asase no bi ntimi mla na ye mbeje na me suyo na me ko ho etimi ko ye ko hu openi bi ye frɛ no openi Dominic ama oti Krobea wo no ye frɛ no betinko no ti ekọ na me makonta no di ekọ ho no ko kire asase no o kire se asase no ehun san a en kan 40 million eti yes ti so a o si sa no beji ba sa no one ye ni kan no na che se ekosi se ye behu ni hu panifo bi asana ya ebibia o kire se asase no ye ni dia enti onu die oni problem bia wo ne yesiu
makonta no so ti ho odo wo ho omu nimi no omu ko ni ho anytime bia enti makonta no mi bisa no so o papa no sisa ono ba ho no nti ho asem bia boni bisa enti se o si asase ni ani dia dia de ye benya no ye fama no refon so enti e ko ye ko du klonu na chese klonu yetimi yiska no e wo ho enti mi boa me hu 3000 Ghana say mi kwa mi de kwa ko to asase na ase na chese kakra na matua de aka no de ama papa no enti mi kwa ere de turani ma ojitu ema ye ba mankra so e be yiska no enti mankra so no ma ye bedu ye na e beto no wo ho e no si o sika do kra o hia de aya de o mankra so ho enti se be yi a ye fa ma no wo ho na kakra enti no mo na odi papa bi ba ye se ni yonko a na danfo susu no papa no e na ni nua so enti bi e betimi aye bibia wo ho o sa o si an e na mi bisa ma konta no si o one say papa no si asase ne ni dia problem bi ani ho no ye betimi di amano no mu ne wo na msi o na ye beda ni 3000 Ghana cedi no di ma papa no ma so krum ho 30 million enti ye wie ye no so first no dodi tu ye ni say o se ye man sika no a obeye asase no krata sika no de be man ho krata de amaye na che se onim se ni sa kan sika free me ho na msi o enti ye dis kan be man no ye dis kan be man no si ye nko ma so police station ho na obe akoye ehun krata amaye na esu ti e kodru na dis kan man no after dis kan man papa no wie no ye nyina e kodru police station ho charge officer no wo ho no e kodru wie a papa yi si mintua 40 million no ni mi kan enu wie ye enti enya de obetimi aye krata no de amam kire se sa ka 40 million e de free me ho na asase no ho enti mi fa de aka no mla na mi be ye adwuma no a na wa ye krata no de amam na asase no de ka kosi ye ni se mi ndo asase no so 6 years na 6 years na kokko no mi do wie a ye beche me jitu ama mini makonta no nyina ye dane 30 million di ma papa no eti enu mu no na sa afi no a o se mi ko start madwuma no e na yale bebo me matimi anko mi ma makonta no so asote ye e na makonta no ma na asote ye enu echi mi kura mi friend no na mi bo na amane se de eti ama amani o si o wate na se yale de penifo na bu obe se usuayi yale enti sadia wate mi nyadwuma na msi o e na eja mi di betina ho afinu sun ya me bo am hu se mi kwakọ eye adwuma no me frema nipa no ba ko omo ye madanse fo ba ko omo onu su wokru nu ho na me frema na ye ndi ko na me so afi we di anya me adum a me ba be me adwuma no no so mo ene de se ma frɛ no no kula no mi na ma na frɛ ni phone so enti hu time a odi benya me enti ene de no so you adan no si watete bibi se papa no e de asase no asa akoma obi foforo ama waje ho sika oh saa o se na mso okay menua wakasa amate na me pacho ko hwem ne hu se ampa odi ama obi ana wafa ma obi ne yenhwe na ade we de eni enyan no see you e chire na msa friend no see oh wakodudu mu ama yesi e ampa fine no bo mama ne makonta no oya djuma wo e honum de ba otibunsu na ya ofri bunsu ba ho sewi bunsu kwanta yes eti bebia makonta no wono makonta no de agise ono na fle wo fre no anko ene e woni bunsu krom de network wo asoli dan hu baby say eti o she kula baby eti me anfle no kakra na mi fre bla no a owo no say in case makonta no fre no a o ka che so fre me mi ho one day na makonta no fre no kan so akonta de meti ye ni o eti na muso na midinya ade no eti mislew papa no so mi friend no o timi ka papa bia ankyere me eti mislew kasa na misu mintie de obeka no so yo e kire makota friend say wa ba ho aba be hu papa no sin han o de asase na ma obi to be obeda ne yesika no e de amae o de amawo e de amame o de amawo mi pa cho mfa amame besine minya ntua enti no ofa akwan bi so bedi beji we no dia mesi mi de no bra mu panifo na mo edi fie sei mi pa cho mi kai de afi mienu ni
okɔ ne hɔ so wɔn fa osika ma ofiri sɛ wasisi hɔ a ɔka deɛ na kyerɛ wo mipa atɔ deɛ di kan ɔka kyerɛ mi sɛ afi atwa mu yi ni general no obetua sika no de ama me misi o mate yɛ kasa fo nso me frɛ no di anya me ni me no kora me frɛ no a ɔfa na me bisa no sika no asɛm no akyekere mu no wa ma me date na ma gye atum me yɛ ya kopim October yi na me si no papa yi sɛ na yɛ kasa fo nso no ma nkɔ hɔ a ɛmmoa me ɛna me kɔ hɔ ti me kɔ no me ma ti ɛkɔ no na de na yɛ kodu na de asa na ti ade kyɛ na ɛkɔ me di ko tu na nim sɛ me ba me sika no na asase no wa wadi ka kasa odi ama obi dada enti sade a me sika no na ba beji opa me chewa sɛ ampa obed odi sika no be ma me nti da no aye ba no de onya sika no enti o hye me 2 weeks ode mawo wa fa ma me enu mpo no ye ka no o si 30 million no onya ne nyina no be ma me 15 no ode mawo 15 wa enu so be primi ne wa fa ma me uhu sɛ opanyini Dominic no wasisiw papa wasisi me papa okaya ehyew oh miti ai po de me hu de me because misika no ache woni ho ehyew ahye me asase no onsanka no ehyew yes ehye me because nipa no ode man no oji ni train sensika onu anum kire se oji ni sika eye adie nti enna opanyini Dominic ebesisi opanyini na ade sei. So fortunate as we sit here, say yeah hey. Producers no atumi atwe opanyini Dominic no e de na pie ha. Ofri betenko na ono nso apie ha. Dr. Fokio Herbal Clinic. Asisie de chale mebonyo so. Mebonyo asisie so, I tell you. Asisie nye oti wiase nsisi nipa. Abra bobe koso a odi asisie ka ho a unya sika dama uwe ya basa hwe omo mubu amanfo yi ege ya oye ne ho te se de oye adwuma o custom ge kokoi no ono de ye pene ho asemba nyankopon ya adomo enche me pa chew unim awura babi oye kokko ye frɛ ne ya broni se wunim no ewo kumase ha ka kire ne se wonim de free soro ba enko apeda de eche ahye se won pene ho asem empene to empene noa se wunim awura bi a ye frɛ ne ya broni ka kire nsem si o tagfo ehia no ne free ne enu achina so yo ba e ma ne ma ebehu mon hwehwe ni photo na munyina ID card so din kra ma me na me mo Elizabeth Adomako ne brofu din no ne twi din de yabroni ne brofu din de Elizabeth Adomako we ye ge kokko hiano enti Dr. Fokrio Herbal Clinic de wono wode bibidro enua hini nko hini no bna no okeka bom no de ya na adwuma papa no abin truly I'm telling you papa no nyankopon wasa bie nani enti sa wo yade no wo de anantia wasem wa kan se bibi won bibi tachire bra no wai de tachire no no won faduro ne nkan nanyu ahoto wate enam yade a wakote dwunso twa mu hawo yade rubber akotum droben pipe bi ne yade akotum penis straw ne brof din no enya de pa sa penis straw no yenya de bibiem pen sa wo wie yaba hepatitis B awo ho na ya odin high and low blood pressure diabetes and stroke bra Dr. Fokrio ho se penis straw ni bi dem kro be ma onura ebeyi obetumi sa de abodwuma kama wate wo pechi number 1 oboase ani kumase kwantimpoyi eso anu wo doctor number eye 0242 155 935 and 050 70 79 199 Plus Herbal Mixture. Hepa plus. Edromu edro. Tengana pe. Kona ko pebito. Ebanage for the diaba. Ono mo a ema ho ye den. Hepa plus edro na ye pa. Future Life Smart Food nesu ye aduane a ya Bolivia Enterprise for the diaba. Na se aduane we animdifo na atena se aka nimde. Abonimde so. Aye diaba. Se yini ne mo yen ho enei
ene yen dache yen ho ban future life smart food obi yo ha anasem wo kan sa media mikowu bia yade bia ekowu a chesa bekra me nipadua na adane yade do ntwa yade basa odofo bra be kire yen wo yade ni mu enkrata bi wo ho kra fa bra be kire yen niema ho aduane na di wate ye wonuane no different onyare abra niema de be boost we immune system no ya Bolivia Enterprise Okumazi Sofo line alignment ya ne multi home eni die nim hwe 0242878090 eye ya number sciatica expert for no 21st clinic for no Kumasi ahwa overseas otra Alpha Radio wa wonu nenie na wo yi obi a wo to ase wonantini wonantu entini mu twetwew odofo no problem don't worry come wo mo bebo 21st for na ben ena wo yi no to nje yade bi edu nya se wo free trinwi so kosi unane ase wo mfidi ade be ya hwehwemu ne ade adura ka 21st clinic o ma ben ya wo 21st canteen so kra wa ha are you ready brabedidi na feel 0540 311 eye your number police ni na duro no sharp heba for the diaba imboost heba mixture police ni na duro no aduro ne yapa na me kura me didi na me tiatiam saro enfreman na me yam tina asa mama kai aduro we wunya bi na se wono mu e boost we immune system ahon ya den wa wo ti ya pa wo ni paduam pressure how pa more da ponche ne fufu ma me wai menunum nori sana mi nyam ponche ne fufu dia ba biawu betenko hokra me ko akopa ponche ato papa nyini Dominic aponche bo eden wo betenko munya ponche ani amma ho mo mpa ponche na mo mpe papa we wunim no opanyini na te unim no me pacho ane wagini sika me pacho ane wagini sika enfie senie panse enfie mienu ne kakrem oje ni sika no de ye den yino ehor ano peketo abi mame oje ye den me pacho eye asase ho asem na yeka oje ni sika ne ye den meji na meji sika no udi me ni pacho ode ye den pacho me dane sika ne ma obi no nipa no so de ne ka ne nipa no me de ne ka na ye de ka na ye asase no okay na enipa no aha mensom o ben fo ano ben efidie no enipa no beje sa asase no a pacho ane e na ogi free ne nsam enti ogi opanyini na atesika yi odi kotua sa enipa ne ka se be ya wo ma asase ne so bio sa pepepe sa asase no odi amani pa foforo me da mani pa foforo ese wan fa ma papa na atei nyese me pese manfa asase na nyeden ama no but wan fa ama no amedi ne nsem se ni ne nsem good odi amani pa foforo pacho ane se nipa no oje ne nsatuo sika me pacho ane na de na wan fa sika na ama papa yi me dase sa me ba yi me asam no a ewo ho no me nka se ebia me di ho bim odifo me di fo aye watwanitia eni obetue skanda bay sam beto mo hay misrem so madaroma o man bosumi mienu na me pe skane nyede emfama no if you say ono enhye ye no ono okoe no ame menye menene nye yiri bibia o ma wo sei bia me se abosumi mienu empredo do sei na papa yi wadada wunti a opanyini na ate ase woka abosumi mienu no wunwiinwi wo ho wadada empredo do sei masa endia free last year masa de mempe masa mempe free master last year to no o sha se dada me empredo do sei wo kan a be empredo be sei o sha se dada me free last year January num October num be prim December num be prim eti me fan sansa na me di Asem Beba no kula me yiri no ama ontimi anya hwe ama me na o say obetua 50 million no kula me manu busumi 9 ewum wanfia enti 15 po wantumi afa bosome na ya ntua na nya busumi bie eti asana me di Asem Bebra mu yi me friend na me ka chen say kwan bia so a me fa me di beji me sika no obeti me nka okay opanyini
abosome 9 mpo wantumi amfa ntua 15 na mienu na betumi de atua 30 open kase ye kase sabe minye ni pabone ni sane ebia onye ni pabone na nso bibi na besie ama obi ahu se we ni papa na we ni pabone enti me de ba bia me gina ne se abosome mienu no metumi adi anya ni scan de ayda amano opanyini ye fra Dominic de okay meba he sa ensasesem to so nsa obehwe na kire bi yemfa mu obi no ho sa de wi ekosopa but odi amomia no police ni nso aduro no na ma ye honye den wate imbuse ba mr no odi ba bia ton aduro bia wo kwa akasa wo police ni na aduro ni bi 0246 208496 we are say the okom ojia eye girl na wa mama ngi odia ene de besi sa wa mama ngi owa de besi sa wo makom demia de besi as a radio adwuma ya ye wo ya radio CEO now makom do worker wo be dwane akwajawo you go and leave you wo be dwane akwajawo enti se wo mani pa ne ya giewa onko ebi na usumi mienu a obeje di well yesi ahwene etim panini ana empanimu a ebi nyira enti na abete wo bedwasrede na nanom mpanyimfo asofo imamfo sumu enintini ni anwam omo etie ye nyina bete wo manim sei dwata enhwe se bi bayira ampafo yeah Krobea give you 5 minutes well me o shadanya yo asem no ho edu ba bia na wanhwe ya na o shadanya yi dia na dia ma me listeners no hwe Krobea hwe me de me nkase bia okay dia me ka che ba friend say me pese onu amoni din me kwampofo me shebeti ankofo Ghana for bo ani o take tie fo nyina ase se busum nyenu no so na man first kana ma beti ankofo mo am for telephone kra am fe na do take for person dem ya no omfanya me onu a hyese abo no ha panyino sempa open gaze me sha o take for bo da be me say bo wudi say tie me din friend me Dominic me Dominic uso me free beti anko betinko kan sa na me tie me Dominic uso am free betinko and am o take her me sha sa abu say opanyini 90 sikase me wo me ne ntem no am genius kase me na asase am fa am no sikase mo e wo me ne ntem no abosome mienu ntem no skano ne sabeka good attention you like that me no problem mama edaho eni enya to mu se ya na must chairman samone ayi chei uboche ya wa hwe ya de mensa beba we mensa nka ho must chei ene chaskenu dostimo ene safonom omo atweato kai na abia ho timuma minime nkomo etosum yedo na etiefo bebam hwe minim papa bi se okose hwe akontomra district mu a ekuro bi ewo ho me pese me boss akuro ni din na papa ne koji sika se ye bi me di asase be ma wo ene oda da nipa nde koma nipa afro nipa ni firi bono so okose hwe abono fo ye koko wo se hwe pa waba se hwi so wo be pesa se no wono nso aye japade ena papa ne ye ni sei o je ni sika no na krachi da bonyenye ohu de wonye enti owura ni hu se mi wi kofa ahoma no ode sei ho no ena obofo be pie nso no he o be so ku ho kaun ya dituo ntretetrete na no je ahoma no no odi ni pan ba fi odi ba fi ena pan ko twen sika papa na wo je ni sika na wa ojene sabe sase mu eba se hwi oso court e ba se hwi oso court susumine te baby as se hwi oso court ye froze susumine te na susumine te no nim the funny thing o di betwi mu a kire se esusu bone mame susumine te
ɛhɔ ne yɛbɛka papa na wakɔdi bɔne ne nso asɛm o enti saa asɛm wei no ɛyɛ a ne ba me the very keen interest Asante any sabaya seven to be ma because they say ya papa na tewe what papa we ya entry no obetumi ya dia wu say dia wu dia ne nya fese ka nkwa o etumi ya spiritual ubehunu a condemn to blue bro ya hwa ne nya bi hwe wiase na okwa o wiase na okwa ameni akosi adutu ankasa transi ya obaba na ye monkomo ababedu atiefo ye di nkomo ewia ye bebie phone line atum ama mo akabi na monso mo share of the story aba oba pa kwa aba mejesu be mena good awia wa bedu adofo atiefo ene adehye ma yenya dua no na yenya nkwagye no meda se be mena ebjafo ebreno aso mani tuase no mienu ebo epam se ya na enyeduafo yedu apomode ho nkomo no ebreo esanse mpanimfo so bebenye wa ne fiyare ama me ne wanse ne fiyare meka da mpanimfo si Krobekum kraman no eno neto na pampamu saso na janan to aso hoekum wanse na pobre timisraw entina ho ema yare kitua bi mfa wo nkose do abo ntuntum kitikiti ya yekuna yehune nam yehune kase na wode abrane konse do dane da meka asem bi se hwese ka ebo na ntwie aponchi ana akokwa sa mo yare eyenam nanso ugina ho ana wosia fem enso yehwe abontontom so no obeti ho na wo hu se ntontom esidan bi ho obomode na de kosini se pan na obi ebusa winya no woku no nanso behwe wonsa no ebia na ade tuntum kitua bi na ama obehu si woku aboa no nanso yehwe de abontontom djuma a wodie anase ensantwe adwene enkohwe wowo ohu wowo adi mfie sei ohu wowo ebrebei nanso wowo apie ekroma na nipemu a no bia edwane no bia etete kohwe ade a wowo ka na obewu nanso meka ne se obi se waka asema wiei ohu wowo kra mfie du ne akire ne mfie num ne ohu wowo a na ade nta wowo pie dia na wudwane ne ene wowo enkwatena fie nanso abontontom so anope ho na so so hu ntontom ho na se awie wo hu ntontom ana okoda wo hu ntontom ene obekọ oka mu na ntontom wadi kan ho obeba wo office ubie ya na wadi kan ma good morning ene awie wotem pa na ntontom bi ekeka tuntuntuntum bi na omo awie enti nya de betime se ntontom kwan de betime ya ne se benuma dupa na de apam abo ntontom afiri ye mogya mu ye de apam abo ntontom afiri ni pedua mu se na be ya branyina ye betime ade ye ho afiri yare ensem Odofo betu enko twetwe ne so empanimfo se ya na atwi no ya na rede so etuato ebi ama no gusu ameka sei nanka o se ye obeya kamasam kemnya kwanya bia menya tetefon bia nka mefre misra wotena ofie ka mente wotena wokamu ana wadwuma mu bisa mente mbomodi ne fasa akwanya nkyere mu bia ebre no ntimanka ma wantene ye no papa di bema na sweat me enya wa hoto 0270 417 669 0270 edra dia ba adwama so encheye nanso enipa bebre na etuagu so na ye nom na esa yarewa ne di dwuma ahodo menisa na otwe etwa mu mene wokan bakwasem efe eduai se and edre ye nya free dua bi a ye fre no nyamedua obi a wonim no de wokan se na da edua be na nya nyame ne boye edua bi a wasasi so wokan hwere na wase nyame ne bode na no asem ene bo so ne asase ne mu ne manyina na ye den na se dua we nko fre no nyamedua esanse huntesem ewa atwire nyame ye dua isronko esne enua ka nyina enti sa dua ye de kamofra ye de company na obia eho atono enti na nipa na ahwe din tu ne din se edua de nyame dua esanse wokọ na ahwe se esi abotabota ho arewre ho twetwetwa ho na ka wose monitor na ewuo anase ehye akonya bi de edi na dwuma ti nipa hwe din no na ye ne atu din se edua de eye nyankopon edu ya kronkron eni benya nyamedua sa edua ne de ye nyedua heba mr nyedua heba mr enti so onim nyedua nyamedua bakwasam de a emfedre eni agro entutu na se yare bia etiti wo biara no eye jaundice na fever no nyedua heba mr ebebo netmi afiri so
eye nyedua nyedua ewa adwaman so edre se bia mekan wo hunu nyame dua pen wo di bia ye dropping a obisi ene se enwuno wase manum mesra wo papa ye hu se ebi before de pedra de ye num ye de enti papa ya bomoden wasone so wa ma aduro no ewoyi anase druban no ewoyi ansa no wo no a enti onuma enyanwuno se de wakwate ne mono fresh no na wa use no mesel enyanwuno enti enkwakase wonu a ato onya ennom eye nyedua heba Mr. na ebeboa o meka mfoma obi bia sesa amre ewe mu sachiraye no enyina faako ena ade bekina ewe ebo dendenden ade bekina ensuo to dendenden enti ya hwese basa abonsa dia fiefie ya na ase waye pejam kosi ewiem ewe ebo so na awodew ebe kakra na ebedu anwumre na awobede no na so huhuro dew eba sa na obi ti hwa besa wo kire wo ho eye nyedua heba Mr. na meka mfodi amao wonya bi na numa ebeboa wuye ebia na wo fa ewia so ekọ akima wadwuma wo ye eye ewiem adwuma ekuyafo no titru Mr. wo ye kuani a emfanya medua yi ya ye dia ye nyedua heba Mr. emfani agro esanse na ewia no eboti se eja enti ukogina mu afra no pa no nsia ewoka nwumre no nsia afebedu fie no na waboto ya no wamoamu a wote hwa bonsa ase pemachima mebaka se ewia bomachi enso me kan se ne pebia na ekobo no nso a wate demo enso wada so te se ewia no ebo wonachi ni ne pedua ne mo ye ne hyehye ebasa no wo hwie nso gu ne ho ba ko mienu miensa ubonsa de gu ho asime num de ho adwo eye kakra na asan kro ye funya eye nyedua heba Mr. na ebeboa unya bi na onunuma ni pedua ne mo ye hye esa ewia wo fa so no ni nyina ebejo ama watimi adana ho eye nyedua heba Mr. Ebi osu gina eja ho adwuma ye maame ma amugina eja ho enu aduane ma yen ye damase enyamo anke bedi dai na su ja ho gina no ebedu anwumre maame ya hwede ya na ye wo ya na swani sukura ebiru kakra ya na waye basa maame tena se bosafe waji akoto konim se wo tena sio enso be ho ana wate ato uka wose ma ye mre no so ya asem foforo enti mesra wo ye ja ho adwuma dane da fanyedua heba Mr. ye wadro nonom bi se na be ye beboa Emma umoja no enwiwe na bema wantimi anom nsuo bebre wotimi enom nsuo bebra eno na boa emma moja no eye na adwuma ye eboa me moja no nya ahoden obi a wantimi num nsuo no ya hwese woni so etai briu pei enche yes wanya anemia median mani so brimi o bo so kwa ya sabia doctors maame umoja wo fom nsuo wo fom tije sameje woto ho na mema nsuo eba sa maame ebia woni adaje wona ya busua ne ti ya ji woto ho na behwe woni wabusua eye nyedua heba Mr. na meka mfudi amao wonya bi na nonum a tane da be ma moja ahoɔdene no akɔsoro umoja betime die frusan ye na enkofa ni subri enkofa honamre bia emrew akoma na ebo pelepele no anadwo dati wani a wentime na bio no ne nyina be firi hodi amao ukɔkete so wo breye ansan watimi ada ɛna ne fa ona dwonso de odi a ene ne fie gya edom maami ana papa be pra gise no na eba no num ade a kye ye sɔre no afi na ne na aba eye nyedua heba Mr. na meka mfudi amao wonya bi na no num a epeboa na ukɔdem watimi ada uka oni gu so betimi ada wutimi da na oda na pa ate be chino na ni pedua no aye from eye nyedua enyedua ewe dwama so upebia to a ke engine ya so ye ewo emrom Abidjan house baby akajetia MTN fo aso ye kese no wono ho asem na mekan ye ka emrom no bi dinani a kire so ame enrom hotel mpacho eno ye obi hotel din meka akajetia zoo dan ho ne nchemu ho na bi MTN fo aso ye kese no wono ufuru kwa wanim kakra bi a wonsani fa so ho bo se kwan bi da ho asa wo kwa town no wonsa benkum so a bonsa dan kese bi si ho ya tworo ho Abidjan house na obisa obi a enumpe bonsa ye wonsani fa so ho ya hwen e wo ho eno ahim kasa mebobodin ade bechen wo de store no enra no mo bi ya emoaba mu okwa benya bi ye bi ya che ne sonso a emayam hyehye okwa benya bi ato ne nyina so bebodin se eye nyedua Misra o dia homatrofo no ye bre no enche na ye sori so penifo ne kan wo yare no how a chim penifo 0270 417 669 0270 417 669 edupa no eni wo bo ho adane da anansenie kronie krodosonie eye XF capsules na beboa obi a watimi so ni pedua no ayemre keke nkun panka utimi to ekasem na papa nka utimi to didware na so adan na dane da ni pedua no enso enie na wo kwani pankura ya na wo fere enti da bia opon atade a eso mene na eso nsa ekon adai eye XF capsules na woni pedua mu sayemra
the Arabia H1 na fe ni pedua kwaje edi abrel sam rewe mo yi hu ewe mo yi sum yanuma do emfe ni pedua bre meko so de ahotofo na ama bomodin bibi kire wadwuna frempanimfo yentimi enye wo so 0270 417 669 0270 417 669 Minister of Biatra Bank as a figure was here baba we ma mantam wa mantam nyame adma dasene ye besan ehia empeni fose kokko nkepensu dudo ensi dudu ne poni a enyeye dudu akonwa ba ko fo ntena so ntino na Krobea wo je akonwa ma ntwe ho beyi ama meto asifom meda asese wutie me nyame adma dasene ye besan ehia meda se adofo nyadua onomona awiai wa bekasa kire yen no na nyadua heba mixture no eye edu papa enti ubewura baabia ye ton ro bia na wakase ope nyadua heba mixture na wato anom arehia nhane nso na awiabre mu enkomo aye die din kan ba aye eye asemu esi wo medoma ya owura bi wono a wakotwa to ne girlfriend ene ne mam ahia kwala baako entafo wahyimu baako akuno ama woni aka prepra wo wie ya wono nso akopra ne ho abeda konfanochi emergency ensama amanfo free betenko kafa papa yi ho no nanso abetim panyini anim enya abete wa ha ne nso nko ade oye den etuo nde na bedu enti lines a yedi bedi dwuma no na wode wadwe nkyira ba so bie eye 0505 225578 afe 0505 224944 uni Asem Beba Dabi line nso a ofra ye do beba na hyene nso se abe heba clinic ena eboa yen amiabie phone lines no na abefo ena eto nsafro se wode wo yade na chinchina bredo se ye sickle cell eye fibroid eye treya ade biara abekọ so abu a edi wunya no fabra abe heba clinic Kumasi Tano Swapa Trapa new site and wo 0243 345 392 eye abefo on number eno kwadwo pon o ya me first caller awiai ma menchiachia o na mi musa o se na wumpom etese kwadwo oni manyamfo Krobea moni adwuma da se eburu kwadwo ma mentie wadwe nkyere me pacho me ya me ka kire me papa ya wa hye boy se o me sire na ni die mo ma na nyese enkofu bia wale eguye wo se sofu na ka ta me nka sei on the beginning na ampopo no wo jere so won ka sei na ampopo kwan na no wo jere ba anya ka no wo kan na no papa na dia wa kan ye friends wo ni so na mfa so ndie mbia okay me so me da se kwadwo ene wo de hello within the say na ka se free hen why wujina ha within the say wo ka se free hen hello your friend say wo ka se free hen Akana Enterprise Ben Abdallah mamintio Ben mamintio I'm mother by it where and to have found but I want somebody and she have yeah me to make it my name but me now what today and so what you and also yes we don't get it we should not have that. Okay. Ami. Wa alaikum salam Ben Abdallah. Hello, we did the say na ka se free hen. Okay, Kofi mamintio. Like I think you do not okay, Mate. Original bumper one. Garden City po na se pe mamintie we original. Na Krobea ya just no okay. I say a we oh. And here as some of you ba for me dey for say I worry na to ya me strong. What I say? Na Krobea na you tell you no. Okay, first Corinthians verse 17 answer from 4 to na threat the worship bar and for one kalu tomorrow no juman to be okay I won't sorry and make it up man at for them I
Maybe where the only player and the man and Santa Bisabio, and by the Padia and our no okay. Okay. Yeah, that's original bumper one. Hello, what would you know how did the Sana Casa free him? Ajuma that's a brew. A Jaco Bonte, so what damn, Mamma Mintio. The American say, Openira, what day? Assassin Sicano. I'm over the what in Sicamano. But the Wabrea son will not. That's all the answer. So Bishikata and yet one. I feel so bad. What did you read? Now I deal with down on the piano from our and you now. And see Obano or Wanadia, that man is Wanadia. And Krobea, only I mean, Ajumada see brew. Dennis, oh, dancing Ruye, on what to say? Krobea, and Yaw Asante, Yamiadon, Mehoyapa. I mean to you. Krobea, Opelina, Waji, Ubisika, Manana, Afe, what Sasea Manono. Opelina, as you born in a one trim. What our Sa Openi, Natano has been born. The so much giant morning a qua. And yet, Papa so good to me, at the opinion connection. I know that dear Namu say, Mammy or Quaji, will be your job as he called the Quay Galam say. If we are no the dear Aquaco Bonnie trim, and this opening our Quajis, Papa, and Tessica, old chat as Yamana, one fast as an answer mano. No, what children, no, what this candidate could see and be. No one for Penino, Etikana and Farmano. 15 million. Our dear man, no, Busumi 90 on Farmano, 30 million on Busumi, no, Benya Diamano. Obetia. Mundi opinionati. Okay. Bibi tuna opiniona wa disikano. Ono so no ye ne wo hwehwem. Ya da se ene wadwenkyere. Hello, wa wugina how did the Sana Casa free hen? Mudile nana ko kasa kasa. Akra mamintie we. Ana Krobea. Me kasa for under Jesus and Metawek adwumam. Awata smart. There be a lot that you udwuma dia udi ma santiman. Na min shamo. Ami. Aja. Papa no. Mo fan cheno ko bodi dia. Oso obetua. Ontia. Enya bedru hane nkwa de obetua. Yo, ene betua de ye jibusudi. Okay. Ma kana de obetua so ampa dia. Okay. Isa dia to money dia. Bate, eda won so ase meta work for. Hello, wa akate no wantumi anyina so. Udi de Sana Casa free hen. Me ba try from Esther, me Casa free gutoja. Oba pa mamintie we Esther. Nana Krobea, kaka me pesa me kane abrantie na okoshe ne gene national. Wa ya de pra, oda hospital na oda da no msa ate no. No police point and hu hia pa no mo nchiri na asutue wo estepata bi o mu fama no na nsem rantie na edi maba wa na wu pa o mo so mo life. And so ya mun tumo hofo. Why? Me shira mo nka bi my pa play. Ate yada won so ase ene won so dia wo dia ba. Hello, we did the Sana Casa free hen. Hello, your friend Sana Casa free hen. Nana Yaw Asante original Sase aka Abijo. Original man. Okay. By yenti original. Anana betinkuni no. When we say na me sure dem misiri. Betinkuni no ade awo ye kura wo say enmanu ya no. O check kanama papa no. Oh. Oni me say papa no waka papa no nka hwe ni kina wa say papa no sa 2 years wa un check kanama no. Nti da tro check kanama papa no pa. Okay. Me chano da pu sia de. Obra pumpuni so da seje so. Hello, we did the Sana Casa free hen. Mbacho me Casa free ba na to wa ase. Me did Ibrahim Haruna. Ibrahim wadaro mama mintio. Mbacho amengu amajuna papa na wa choka na ne kana na se no ka. E pu support. Okay, yate. Yada won so ase. Onyamios the international carpenter. Mamintie we. Mamintio. Ye mamone adwuma papa mobo. Adwuma das. Meneme maame ma dola yesi Asem Beba Dabi de ne ntibo ho fo. Nana kwa na papa de ejalam ti afa enye papa.
na akwambo po me bona baso e ka de ba ko bi na akwambo po anya ama me e wo se owie no ko ma papa ne bo ne ho bia se 2 months no so na se wan tua sika na bosma so matin so na kum papa no no se next time no won nya da obi enyi ne sika ana abrantie ajeman driver no so wa hwehwe oba no ene ne ma oba ne ba na free mo no abrantie nyam betua ne kai pa oba so mpo na ana so mpo ho ape na nkɔpɔ oba bi ntina na abrantie ne ntu mo po maba wa no so no omo so entu mo ho po na onyame oso wo ye bema wabo oba ho kada nana I can be above na ma bi no baka so mo oba ho kada na wo boy ya na ebi oba no ka se ebi ontumi no ntra bi no anhyew nana ese wa de na be oba so me pe na de na so me pe obi me pe be de na be janu no nkɔ ne ba bi okay wa kwa wi aso do be bi da wanim ono de adi wa obi su di bi no na ateka pate who believe in natural justice ateka wa we gina how dey say na ka se free he aja Krobea yey ibikeni empabua papa wura ai ewo kono mo station ape aminti o miwura kuma ebi mo ho do che ofide no kwafo dia jeje ya we na so ebi ye no ma ba so da fa ni ma ba so that's it so le mi am alum say the one that match na sa wo the benefit yeah that how do you then sa na ja ko de ni ma hu de ni hu a na de bo ne de ni trim oni pa ni trim a na so chia so de de ho ni ma so e ti ni ni wa e sa fo so no e ba sa na se chia bra wa ka en fa se papa me fi ti spray ni am alum say o mo da wo ma ne be si bia de nya ko po de ma fa ko ba yo kwa Mate edike ya da si eburu hello we did the sana aka se free he hello akwako bra yey yemi show ami we want to put in proper and play so for kware ami ti o suffer aha no pe go blog papa answer dia I want to go yo na me bi ta akwamfo bote me kontu ko mu no obo dia na no so ya asem good mate yada onso ase hello we are my last caller we did the say na aka se free he Krobea Asante me din de nana ya o mamintie we mine na waje akwani sika no onko boni dua no kunu oso obetua mesu mi ekroboni ni bi no omoni dua no kunu wo ye kroboni nti onko boni dua on na omoni dua no kunu akrobofo se ne chairman wan ya gidi wa hanom ho nso mo chairman ni bi on na mesu mi chairman ni bi omoni dua one to them kind of say okay jataba se before we nya me last caller we did say o ka se free hey Nana Krobea Mintio. Mamintio DJ. Nana Yankupo Inchira no Nyoka, and our boss is Wadia. On the taxi, what you almost do to me, and it's any baby. Okay. Now, bow boy, will be at one camera with you. Sana Kofiat and Password be at more face what taxi driver on with you. Na. And Penny 40 and yet him Penny for but just the cannon tentum cry. And it's what that come from the command monkey, which is a wood yesterday. Naya kasa ya kiana dia guso ya utio tak dia na sasa sada bia pro trotro wa ba tradi ja straight down okay mun me bia condition na wa say yiridudu na dinana anko anka mo no nyam kase ya ba enu afanfo me mamo piafo ya da sejo so adofo yentumi mfa frefo bia bio na uye nua enku nua fie na menkosunu abonten wodi se ukuni fie asunu wo fie hwa ukuna bonten asunu abonten hwa na menkuni fie na menkusunu wa abonten adofo midin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apese makana nenie ade ba ko ameda bia me kande kira adofo etiefo ne ade hie etie me eni se ewiase onipa eya aboa bone enti so ni nipa na mo a eya ya hwie pa